a tsela ya lephefo ka go rialo ga gone a molato ga gone bothata a felong a ge le ga jalo gona ke kitimela gona ka fa le go tloutša baroka ke ya go mo fa sebaka se gore a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor ya a ke go tame malome ka kapa a ke iše madume ka kua mošate ka mafateng a matelele ke ya le tama ba gešo le ba tseta ka moka le dikgoro ka moka tša mošate ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a le tama thekgo e le re fang yona ka mehlale ka matšatši re tloga re thabela kudu ka maatla ke dumediša molli wa rena mmago rena wa kgonneng go tsoga gare ga bošego ba lekgono a ba mabona mmaka sa ila boroko a nyaka go tseba gore gabotse ka gare ga lapa goba mathata e leng gore a mohlagela mme a ka bereka buang ka ona e le ga lebeletše tabeng ya gore o nyakana le thušo gore ka gare ga lapa la gabo go kgone go ba le bophelo bo bokaone mme o bone gore a ke emelele buale ka motswading ke ye go nyaka thušo gobane thušo ya nyakwa magagešo go bohlokwa kudu gore ge motho a ne le mathata a ikemišetše go tla go nyaka thušo ya mathata a gage gore a kgone go thušega malome ka kapa ge ke go tame mma gorena re a letamiša lenanegong le le botse la pitšeng tše kgolo tšatšing la lekgono thobela ntate moreng thobela ya šidiwe malome ka kapa ke na le nneta gore mama a ka napa a tsena a re botša gore sello sa gage ke eng gobane batheeletši ba bogedi ka kua mafarahlahleng ba tloga ba emetše go kwa sello sa mama ba kgone go ka mothuša ka mokgwa e lego gore mama ba ka kgona go mothuša ka gona mama ke nagana gore o ka napa wa tsena wa re botša gore sello sa gago ke eng mme a te tlhalosa gore mme ke mang o tšwa kae gae gore mme a tla kgone go thušega ge le ka hlaboša lentšu le tlabe le re thagile kudu motswadi wa ka nna ke nna Ouma Ntshudisane ka motseng wa Senotlelo ntate moremi ke ne le bothata thobela ke no gola go fitlhela ke ba kaka mathomong a ka ke thoma ke gola be ke sa tsebe mme wa ka wa mpelegeng motswadi wa ka ke mo tsebile ka 1988 gore ke ne le mme be ke tseba mama ka e le kokwaka ka dula le kokwaka motseng wa ke thomile re dula motseng wa Tlepgate ra tloga Tlepgate ka 1985 re tla ka lehula boruru wa kokwaka re tla ka motseng wa Senotlelo go feletša le mo go loreng koko o ne le motse gona mo motseng wa Senotlelo koko ya batabana tša gore bana ba gabo ba mmotša ba re ka ga šotše o godile bokaone o dule mo kgausi le rena moki o dule le ngwane wa gago awa koko o dutše ka motseng wa boruru wa gage ra dula boruru wa kokwaka ba se gona ba le ntlong ya leswiswi so koko a dula ka molo ga fela le mo le gore ke ya pollong ka bolla ka 87 ka boa koko ga fitlhela le mo e leng gore mo go abeng a dula ba go dula mme o la botša koko a wa sesi ka go builwe ka se sebaka ke tla go šutella wa boa wa tla wa hloma le ngwano awa koko o ile a kry-a mazenke go motswala gage o mo gona mola Senotlelo koko a aga motse wa mokhukhu wa mokhanaka o wa 3 corner ka dula le koko ka mola ke sa tsebe gore mme wa ka ke mang ke sa tsebe gore go diragalang ka nna awa ke dutše le koko ka dula ka tsena sekolo motseng wa Senotlelo sekolong sa Ramudiere go fitlhelela ke ya sekolong sa Mokebe a go fitlhela mo e leng gore go tšwela pele ka dithuto a ka kgona ka ba ke kry-a ngwana ka ba le ngwana go be le ngwana ga ka ke dutše le ngwana kore mma o ka nkere ke motsebile ka 88 ke motsebile ka 88 ntate moremi go motsebeng 88 ke šetše e le gore awa ke godile ke thomile ke kry-ile ngwana ka 90 mara mme o ke se awe gore ke mamaka gore ke sena bošoko gore le mo mading a ke sa file gore ka ba gore ke mamaka ka mokgwa ba ile ba ntlhalošetša ka gona gore o diregileng o ntirile eng bonnyaneng baka gore o ile a ntše ya a nthoba mokokotlo a ntahlela ka nokeng ya Mabopane koko nkgodišitše ke goletše ka sepetlele sa Garankua tate moremi ba mpofile ka mašela mmele o ka moka mo leng re go lonjwa le mosepelo wa ka ke a o bona vele a o swane le wa ba bang awa ka gola ntate moremi ka ba ka ne gore ke thoma ke ntše ke dula le koko bele gore mamogolo wa ka o bereka Silverton a bereka Silverton ke ile kua ke le ntše ke le kgole ntše ke le kgole ka mamogolo wa mpontšha gore wa mmona mmeola ke re ke a mmona bele ka 89 o re ke mama ke re a mamogolo nna ke ne mama ka ke koko
o ra aowa koko ke koko wa gago ke mmela ga mama gago ke re aowa nna mama ka ke tseba e le koko ke rile ge phaphama ke gola ka tseba mama ka e le koko ke re ke ša dinamune ke dula le koko ke se tsebe mamaka so ga be le gore aowa ebile a ke concentrate le mo le mangolo tša di bolelang ka le mo ka dula le mamgolo mamgolo be le gore ke motho le gore phela a nthuša ka dilonyana ntše ke le kgole ka boa ka tlamogae ka dula le koko feleletša le gore mamgolo wa ka o tlogela mmereko o tlo dula le nna o thi koko ba tsamaya ka di-crashes ntate Moremi and go tsamaya ga koko ka di-crashes ebile bothata ba e leng gore o ile ba direga between nna le koko a ka ntate Moremi o ba a dira madila be ke dula le ena ke sa le ngwana koko a ka ga dira eno madila o tlile ka mo ntlong o tlile a serekota ha a serekota ntate madila ba tabana tša gore ke re ke a itšhireletša a ke re be ke mmona gore o tla ka kota ke ke iphušetša koko kwa morago koko ke ga a ewa a wela fase ga wela fase go fela le gore koko o ya sepetlele koko ga ya sepetlele bana bo koko ka ba buile ba re a ngwana o reng a kgorome ngwana ba bola mokgekolo ka re a be ke sa re ke a koko ba re o ntite ya ka kota go be le gore koko feletša re tsamaya ka di-crashes koko a tsamaya ka di-crashes awa ke dutse le koko gona mona mokhanakgane re dutse le koko gona mo ke feletše ke kry-ile ngwana ka 1990 e kry-ile ngwana ka 1990 ya be le gore ona mo ngwanola wa gola ntate Moremi a ntše a gola ke ne le koko a ka koko a nkgodišetša ngwana ke ntše ke tseba gore koko vele ke mamaka mme o labane ke mamaka be ke se netaba gore ke mamaka fele ke tšere bophelo ba ka ke bofile koko wa ka le mamgolo ke tlhokomela le ke bona ka mo gae ngwana ka ya ba re 96 mo e leng gore motswadi o ke be ke motshepile gore ke motswadi aka wa ntlogela koko a robala koko a sena robala awa ka dula le mamgolo ntše ke dula le mamgolo mola 96 97 ya 98 ka 98 ka botša mamgolo ka re mamgolo nka se ke sa kgona go boela sekolong nna ke nyaka go nyaka mmereko bophelo bo re pholang ka mogae ka moki bo ka se re thutše ka selongwana ka ga a swane le bana ba bangwe le ga a dutše ka mogae o tlhoka dilo tše dintši mamgolo ke nyaka go ya go maketa ka gore le gone bale wena ga o bereke ka tloga ka toropong ke tsamaile mo gae mo senotleng tate Moremi ka o haeka dilori tše kgolo fitlhela ke fitlhelela toropong ka tsena toropong ka dula le auso mong ena auso la ke a mpotša wa o sa go mama ke re ko ya go yana ba mme ola nna ke motsebe ene mme ola nna ke tsebe le mamaka a ke motsebe gane a se nna ke nnoši o e leng gore re bana ba maka ba e leng gore a sanka ba taba le rena bogone le o mongwe a dula le koko wa ka o mongwe le yena mamaka le yena sa le ba re a mo tlogela ko a mošia so a khasa mo fase ba re mama ka salaro ya toilet ya be le gona ga ile mama ka kua ke kry-ile o bane le bana ba babedi ntate Moremi tate Moremi ke ile go tlhaga le mo e leng gore tate Moremi ke tlela ke bolwetse ke a bajwa e ntše ke bajwa gona mola ke dula le ausola o botša mama ka gore ngwana ga go a bajwa tšea ngwanoki o mmee ka moki o molota a reng ka sekgone ao ke dutse le ausola tate Moremi until mo e le gore ke a fola aowa ka ba ka kry-a peace jobonyana gona mola mmerekong ka bereka wa fela le mo e le gore ke kry-a le mo e le gore ke kry-a motho o nka dulang le yena gona mola toropong mo Silverton awa lesogana le la mphuta tate Moremi ya be lesogana le la mputšiša gore o tswa ka gae ke a mmotša ke tswa Senotlele motseng wa Senotlelo ke ne ngwana ene ke ne ngwanola wa ka gore ke tle mo toropong ke tliše ka baka la gore ngwanola wa ka o a tlhaka ke tlogetse sekolo ka lebaka la gore ngwana ka a tlhaka ke nyaka go mo thuša gore le ena a swana le batho ba bangwe segwana le la re mo go nna la re aowa ke tlo go thuša ka ngwana o ka ra go ne bothata ka dula le segwana lela go tla le mo e le gore mamaka o nhirela batho ntate Moremi o ntlišetša bannyana gore bannyana ba batle ba ntitie bannyana ba le ba e tlamola kry-a le gore bannyana ba le a ba mphiketse ke itea ngwannyane ola go tla le gore ra go a swarišana maphodisa a tlamola e be re ke šetse ke jikile police station ke botse maphodisa ka re mamaka o mphediša bima ge ba ka ba go atla mo go ne ngwannyana ke meiteile ngwannyane ola mamaka a na morometse gore a tlang titie awa ke dula le segwana tete mo go tla le mo e le gore ke tloga motseng wa Silverton ko dula Nel Mafias a ke ya go dula Nel Mafias le na segwana lela ra re hirile awa mengwaga yaya lesogana le la lephelele o re monna re awa a re bitše ngwana a tle mo toropong awa ngwanola wa tla mo toropong o fetša matšatši a phela le mo toropong re mo rekela diaparo rekela ngwana diaparo ka di-holiday wa tla re mmušetša gae go tla le mo e le tate Moremi awa a ra sa tšwela pele ka 2020
2005 kile ka kry-a mmereko ka bereka Moreleta ka bereka mo gona mo tropo Morele e sene ke bereka awa ka thoma ka romela ngwana ka ditšhelete le ena motho a phelang thusha re mo romela ngwana ka ntete mmereke ba re ga phasitse sekolong ke make sure gore ngwana wa ka a kry cell phone ke mo rekele dilo tse re ja mo kgotsofatsa a khona re mpole se se kinya ka nthomele di vanilla custard nthomele wa ntuke mo romela tšhelete mo la tene bomo ke fa batho ke tsamalo fa ngwana ka re lena sone le bana ba bang a thoma re December a ngwalle message se se kinya ka diaparo tša mhuto ke mo rekela sa se nyakang se ke kgonang gore nka se fitlhella ke mo rekela a ga felletša le gore ke a tloga ke o dula motseng o mong gapa mo ba re ke extension 11 ke o dula ko a ngwanola watla a tla gona mo le ke ba jo ntate Moremi ga tla ke ba jo ngwanola o tlo nthusha gona mola ke rela ngwanola ke rao solanka o le ro a o sa ya sekolong dula le nna mo ka baka la ro dia matric o ro wena sekolong a o sa ya le feditse ngwala jwang jwa ngwana mona ma ke dula le ena e dula le ngwana tate Moremi e le gore go tlo ke dula le ngwana sekolong go tsene sekolo sa ngwana ga ga ntate Moremi ga na kwa tsena high school le khwalaka le ile la re mo nna la re ngwano ke khopela o nyakela account ya sekolo tate Moremi gore ngwano a ska sokola ke mo romele tšhelete ka account a ba ka phone la principal ya sekolong sa high school ba romela account ngwano a fela kra tšhelete sekolong ya gore a gone go ja ka baka la gore nna be ke sa gone be ke dula magweng ke ka tantlo magwale le ba phele ba tsamaya awa ngwano la o feditse di matric tša ntate Moremi a fetse di matric ngwano la tla dula le nna mo ha dula le nna mo ngwano la re dutse bona mo toropong awa ka mnyaka matogo a mang ka bereka ka dikitši ka tšea ngwano ka moiša ko awa a bereka e rile tšatši le ngwano a re a mpha tšhelete a re sesi o kana wa reka dijonyana ka reka dijonyana ngwano e ke reka dijonyana ngwano a boa a nwele madila ga bo a nwele madila ke re mo yana ke re ao go tla nwele madila o naganneng ene o raga mabati ngwana a re mo gona re a wa ba jusha ke nna o ye go batho ba mago ba jushitšeng o tlo ka morago ka wa ka khumola ngwane a wa ka re ke ngwana ka se kana makana ba ka mo tšea mo ke toropong o tla ya ka o tla ba feletša bolele ke batho nka tla ka bontšha ngwana ka mahlo a batho a wa ntate Moremi ke dutse le ngwana la ka ra dula mengwaga ntše iya ngwana a re setse ke nyakwa ka kerekeng ke tšea ngwana la ke mo iša ka kerekeng kereke re tsenang ka mogae ngwana la o tsena kereke o kry-a kgarebe e tsena kereke e tsoko le yona ba dula ka mokhukhung mo ke dula ka mokhukhung mo awa ke dutse mola ka nako a ke sa bereka tate mo ke rekiša mae le disekerete bošego ke gaufi le dithavene re batho ba dithavene ba feta mo le ba phele ba reka ke kgone go ja awa auso mong o re monna gore mo re berekang gona ba nyaka batho ene ba nyakang batho ke boletse gore wena o ka tla wa tla o bereka ka re aowa nka se kgone go tlo bereka koo so ke ne ngwana wa moshimanyana ngwana wa ka o e šetše e le sogana se go ka ba jwang ka mo mošomong wa ka ke tsentšha yana gore ge ntše go le soka rona ke motho a o phela ke bajwa a phele a nthuša mola le mola ausola a re monna a re aowa ngwana go lebeletše o tlo go thuša na ka re aowa o tla nthuša ke mmago o tla beng gore a ka se nthuša ga o motshepe na ausola a re aowa go sasa se ka tla wa boa wa ntelela wa re ngwano ga go thuše awa ntate Moremi ka tšwa go ausola awa ngwano la a bereka go berekeng ga ngwano la go no tla a buto mong ke le gona ka mokhukhung o re mmago a le ke re he o a tseba gore ngwana gago o nyaka go ntšha ntho magadi na ke re nna ke tsebe gore ngwana ka o nyaka go ntšha magadi ga mpotse ka baka la gore ka mokhukhung wa ka ka mo ga a tsene everyday nna ke tsebe gore go diragalang gona mola ngwana o la ntate Moremi ntatola o a boa o re mo nna o re o mmoditše gore ngwanyana wa gage o re wena ngwanyana o ile a boa tseleng ngwana ka ona ke mmolaetse ngwana o re tetiso a sa tle ka mo a tlo go botša mara jwale nna ene ngwana o nnoši kgopela mama gago re ye kua ga bokgarebe re ye go ntšha se reng go se ntšha re go titsebiša awa
ntate lo ka gapeletswa ntate re ile ra tloga mare ke bona gore morwa ke ntate Moremi a nyake awa ke ile ko awa ke ya kowe ka fitla ko ra boa he re boa kowe ba tla ka moka le mongwenyane wa tla boa ba tla ba feletša ba thuthile mo be re dula gone ntate Moremi he ba thutha ka mola ntate Moremi ko ntate ka ba sene ba thutha ka mola ba tsamaya ba plekeng e nngwe ba thutela plekeng e ke a butšha ke re gane bana ba wa ba thutha ba sampotše nambile ba rawa a ke re ba re wena wa ba loya tetiso ba kgonne go thutha mo ke re ao le gonne ngwana ka tsebe gore ke a moloya ngwana ka o mo tete lefaseng ka tla ka loya yena na ke mo tlisitše lefaseng ke mmelege ka 1 year 2 months le gonne nka tla ka moloya na ke kgonne go tloga gae ke tlilo nyaka mmereko mo ke nyakela gore ke kgonne go mo thuša le gonne o godile o tsebe gore nka moloya awa gona mola o thuthile o ya plekeng engwe a thota plekeng ewe o thota a thuthile o a tsamaya o ya go ye nngwe a ya kua a sa communicate le na mphone la mpotse sele ntate ka lo ke di kwa ka batho mmereko ngola wa bereka wa ke neta ba le ena a wa go tla le mo e leng gore le nna ke kra le togo ke a bereka a wantse ke bereka o ne le yona khumagadi eo ya ga e kirileng eo ona mola ke le mmereko wa mphounela sesi gape khumagadi ya ka e bere e ntšhela ka makhura ga o go tšhela ka makhura awa ke ngwana tate ka kapa o mpabile ke tlogile ke kwile botlhoko ka gore motlhetše ka makhura ke ngwana o motee ke tlogile ka ya kua ba dulang go bona ka fitla ka kry-a le gore vele makhura a šia mo a dutše mo kapane o ba re wa motšhela ke a botšha aowa garebe go diregileng o re aowa motho batho ba dikamela ba tletše ka mo ba arogana ke re marang ke be le dule fase le e boledišana dane gore o motšhele ka makhura o motšhela ka makhura go sasa le sa tlile o dula na o re aowa nna ebile a ke sa itsena ke re fela ka gore šetse ebile o ne ngwana šifa nna ebile le gore o ne ngwana nna be ke sa tsebe lesea šili o ne lesea le mphitlhetse gore o ne lesea o re aowa ngwana ga o rile re se ka ra go botša ka baka la gore o tlo mmolaela ngwana ke re aowa o rile se ka wa mpotša gore ke re aowa go nne bothata go boditše bago aowa kapa ba dula bana bale go tla le mo e leng gore o tlo ntšha magadi ga a tlo ntšha magadi kore o tlo feleletša a ke re o ile a ya ga bongwannyano o tlo feleletša ga e tlo feleletša wa mphounela kore yena ga nnyaka o nnyaka ga le mathateng wa founa sese ke di 15 ebile be ke nelela ke baka gore ke tswale 15 tša December sese ke kgopela gore o tle o ye gae ke tlo o fa tšhelete le kanang 500 rand o ye gae o fa batho ba dire jwala o ba botse gore ka di 25 ke a nyala ha o ka di 25 ka pela šitše wena o a nyala ore aowa sese a se wena o ka mpotšang lotšeo a o tlo nthuša ka selo ke berekiša tšhelete a kere awa mo o bolela nnete ke tšhelete ya gago nna go ne mong ka go thušang gona ka baka ra lotše ka moka go o dira fele nna ga o ntheriše o no dira o mpotša šetse o feditše le batho ba gago awa nambile gona mola tate ka kapa ke ye gae ba dirile ngwane ola jwala bola go diriwe go fele go fela ba tsamaye ba o dula motsaneng ba o dula ba dire ditene tša bona le ngwane o ba dula gona mola go tla le mo le gore wa swara ntate ka kapa ngwana ola ga e tla le mo le gore wa swara tate ka kapa ngwana gago ke ngwana ga tate ka kapa le ga ka ba nkwisitše bohloko kae kapa kae ka sora thipa ka bogaleng ka ba motswadi go ngwanaka ka emelela ka nyakana le ditšhelete ka namela dikamela ka kgopela leafi e se nako ka kitima le ko a swere ko plekeng tša ka kua kgole gore ke kgone o moišetša diaparo ke kgone o moišetšang until ke maemela go batho ba Sesotho gore ba kgone go mo thuša gore a tswe ka ku a wa re moememetše le ngwanešo a ba tswa ka ntlong leswiso a boa a wa ngwanola a boela gona ku ga a boela kua wa ke a molesa a boa o tla kua go nna gore sese ke kgopela o nthuše gape nna ka mola a go ne bophelo a go ne bophelo gape ka mola ke phele gabotse ke re wa tse gore go ne mo nka go thušang gona le nna mo ke kry-ang thušo gona a re ke a mo thuša ngwana ke a mo thuša ntate ka kapa ngwanola wa thušega a wa tswa kua motseng ola o tlogela phatlho tša ga kua o tlogela nto ngwe le nngwe kua a go bile go tla le mo le ba mo supportiša maintenance wa supporta a supporta tate ka kapa ngwanola o dula le nna ga a dula le nna mola go tla letšatši la gore aowa sese bjale gona nka se kgone o dula le wena mo ke nyaka go nyaka pleke e leng yaka ke re aowa ngwana ka go ne bothata o ka o bona o ka re mo go nna moa o ka se kgone
o kana wa o nyaka pleke ya gago mara o leke gore o tlo o ntsebiše gore ke mo kae mo o dulang gona ke kgone go tlo go bona aowa wa sepela a tsamaya mola ke phele ke mmotša kere o hirile ka o re ke hirile laenela ya di-16 mara ke a kwa gore mara ngwano o ka re o ntšhabela ka taba awa ngwanola ke mošale morago ke tšwa gona ke rawa ke lesogana se ka šala ngwana lesogana o ka se mo kgethele bophelo awa go tla le mo e leng gore letšatši la a fitlha la gore ke kry ngwane o re dula kae o dula mo plekeng ye nngwe go ne le dumping ngwana mo o dula fa wa ke ne bothata solanka ke ra boroko wa tla tšetse wa mpotsa gore monna re ke kry-ile kgarebe e leng gore e adimana ka tšhelete kgarebe e tlo nthuša thata ebile kgarebe ke e kgolo ko mogolo mo go nna o ne bana ba bagolo mara solanka nna lena re ka tšeatša bophelo o la ke re ke tlogelang ke re awa go ne bothata ngwana solanka wena o bona bophelo ba gago bo tšwela pele a ke mo thibele selo awa ntate ka kapa ngwana o la o tšwela pele ga bophelo le motho ola go tla le mo e leng gore o phela a founa a re monna re gape ke iteilwe gape ke letse ke bileditšwe batho ba ntiteile ka sa gore le gore jwale o duletseng aowa ke tlilo tswa aowa mo go tlo tswa mo wena o tletse legano ngwanaka nna nka se go laolele o te kgethetše bjale o phela founa ke iteilwe tšetše leng gore ba nthakile bošego wa nthakile ebile ke kae ke a kwa ke lešata go aroganwa tšetše leng go roganwa gona mola o feletše bale yena a roganna ya eng ya gago eng ya gago ke tlo go bolaya o tlo mpolaelang o ema le ngwannyano wa go founela ke re aowa nna ngwannyano nka se emilena ke sa mo tsebe ke mo tsebile ka wena aowa gona mola ba dula ntate ka kapa o felela le mo e leng gore ngwannyane ba kry-a ngwana ba kry-a ngwana a ke botšiwe selo ke tlo botšiwa tšetše mare mo go nna ba re gape re alwa mo go nene ntwa re kgopela o tle mo gape bothata bo bonyaka wena ke re bonyaka nna le tlo bala mpolaya ka ntwa tše tša lena ka gore a le ntho ba tše bošo ke robala forogo nakong ke robala kore ke thothomela ke be ke bajwe ke ditleliniking ke re ke a bajwe ke ile ka wampetong ka baka la gore le phele le re le alwa ngwana o moteng tata ka kapa o a baba gona mola ke tloge ke ye toropong he ke fihla toropong aowa ke tsena ba re go nna ba re surprise ke re surprise yang ba mpontšha leseana lena le tlampolaya wa le sampotse gore lene ngwana gona mola wa ba homola wa nabile ke tlhaletša ngwanola ke dula matšatši ke dula matšatši mošimane wa ka tata ka kapa madila a mokwe o no gore botše go bona bola o a boa ga boa mola o tla ka mola gore ya wena ke nyaka go bolaya wena o tšea la bona tshipi ye ya go jeka koloi ke nyaka go bolaya wena ke nyaka go bolaya moloi tenang ke nyaka go bolaya ke re ke moloi wena neng ke go loile neng a gona mola go fela mo e leng gore borura kgarebe ya tla ya lamola go alamola ga re a robala aowa ke ya gae he ke ya gae ke tse ka mogae ka motata ka go ne sister wa ka wa ileng a robala o ile a robala o robetse o tlogetše bana ba batlhano bana ba ke ba batlhano ba babedi ba go botata go bona ba bararo ba ba dula le nna bana ba ke mma go bona o ba snapasa mma go bana ba kirile ke mmolokile boima wa tla le mongwe le gore ke boloka mma go bana ba le bana ba le mma go bona bana ba le bolokile ba kwane le nna ba kua ba mo diela certificate ka letsogo wa go a fela wa tla le mongwe le gore ga bjale šantse go bolelo ka bana awa yena re bana ba nna ke tla ba tšea ka o dula le bona toropong ka re awa go ne bothata o tla be le nna o nthuša ka re wampona nna a go ne se nka ba thušang ka sona bana bake a ke bereke o tšea bana ba le o tsamaya le bona toropong ga a tsamaya le bana ba le toropong o re ka le leng la matšatši gore mo go nna gore nna wa tsakeng bana ba ke tlhoka peace ka bana bake go ka ba bjang o tlo o tšee bana ba awa ke a tloga ke lata bana bale he ke lata bana bale ke tla le bona gae bana bale ke bana ba e leng gore ba rata ka metseng tate ka kapa bana bale ba rata ka metseng bana bale ba feleletše ba dula ka makhelwane ke ka kerekeng ba bona gore ke ka kereke ba dula ka mola ba feleletša ba senyetša ka mola mo makhelwane bela ke sana khutšo mola gae o mongwe o bolela dilo tše dintša go se kwagale gore yena o ne katse mo mmeleng yena o bolaile mmage ka mosamelo yena o ile a sega mmage ka legare a anya mmage moadi mo molaleng mo yena ke be ke tšwele lepanta mo tate morena he ke tšwele lepanta la yena panta le ke iteile ke yena ga botse yena ga tsena ka kamoreng ya ka o kry-a nna ke swere baebele ke a rapela
ga ba swantse gore a mpolae ka mosamelo go bo go pala and yena ka 12 o'clock yena ne wa tswa wa tsamaya so yena o tlo feleletša a nthuditše ka koloi so ba mmoditše gore ka baka ngwana šo ntirela metlholo ngwana o bolela dilo tša mohuto gore yena o ne katse ngwana a neng katse tateka kapa ngwana o la ke feleleditše batho ba re tšea ngwana o mošeko ke la mmona ngwana ko gašetse batho ba re ba tlo re tshumela ka mo ntlong go ne ngwannyano mogageso ngwannyano o re o nyaka ngwano a sepele a ekwa ka tšea 100 rand ka nametša ngwano e be ke itshwere ka montlo ngwano a tsamaya kua go mamogolo wa ka mamogolo o di a re ngwana a ke monyake ngwana o ne dilo tše di sa kgonagaleng awa ke ra le ngwana mamogolo wa ka o kua tšea ngwana a tsamaya le ena a dula lena Hebron awa gona mola tateka kapa o dula o tšea baki o dula le ba re ba a re dule le mona ka baka la gore baki batho ba di-social worker ba tlile ku ba kry-ile gore bana ba a ba gona ke re ba mphile bona tereke ba tšere bana baki dijo tša bona di tlile re ile ra ba ngwadiša so batho ba social worker ba re ba boe ba tlema gore ba kgone gore ge ba tliša dilo tša bona ba kgone go ba kry-a aowa ke nna ola ngwana o mongwe ola o šetše kua ke ile ka motlogela gane o kua ka di-holidays ke ba botša ka re tla mo romela bile gore tabana tša gorago ba re mo tlogelanang bile gore sekolo a nang ba tla tsene mo o mošimane nako wa nkitimiša sesi romela Thabang a tlekeno tsama o mo tšela transfer ke kitima go tšela ngwana transfer ngwana ola wa bile principal Raiman ska tša ngwana o tlhalfe ke re ba monyaka toropong ba re toropong dilo tša bona di tla loka gore mo gae mo nna ke a tlhaka go ne nthong ka ba direlane yona a ke gole modende wa bona a bane selo bana ba kirile ke re ke ba lokišetša lo tša bana ba dipadile ba re ke ba nyaka DNA test nna ke ne tšheleta DNA test ke rile ke ya home affairs ke ya go lokiša lo tša bana ba di apala kgaetšedi yaka wa tseba o šetse o boletse dilo tše ding tše dintšhi kudu ke feila go swara story sa gago gabotse le gore gabotse wena o tshwenya ke eng kudu ye ebile e go gapeleditšeng gore o ngwalle pitšeng tše kgolo o kgopele thušo godimo ga yona ke tshwenya ke mošimanyano wa ka o dira mošimanyano mošimanyano wa ka tateka kapa ke ngwana motee e le ngwana motee nka no re ka mogae a re thuše ka sele o dula toropong a tle gae ene a sa tleng gae nna ke motho le gore ke phaka dipilisi di ke dula le bana ba re bola ke tlala a sa re romele selo o fetša mengwaga sa tle gae so gone jwale mmalobanyana mo o tlile ke ngwana o leng gore yena o tlile e le mokibelo a kry-a le gore nna ke a tswa ka bo maakhelwane ba sepela e le gore last year bantšana a re bolela gore yena o nyaka go tlo nyala ka Good Friday mara a sa bolele gore neng go diragala eng so nna ntho a ka itšela tlhong ka baka la gore ga e bea straight gore yena o nyala neng go diragalang nna ke ifologile a bolela le gore yena ga bo mosadi ya gage ba šetse ba lokišitše ga bo mosadi ya gage bile lenyalo la ga bo mosadi kgaetšedi yaka nke re leke go kry-a morwago and then mohlomong ke ena ka re fan direction ya ditaba tša ka lapeng la gago kapa la geno re kry-eleng morwa wa mmemo alright pele re kry-a mma solanka ba sa founa banna ba le mola mama o kompotše mo ke kwa gore wena o ile wa latlhelwa ka gare ga noka go re yagetšeng gore o latlhelwa ka gare ga noka be ke sa le lesea o latlhetše ke mang ke mamaka and then wa bona ke mang kokwaka o rile ga nnyaka ka motlong a kry-a ke se gona a gatlhana le bašimanyana mo tseleng bašimanyana ba tla bankukile ba re ba ntopile ka nokeng ba bone mme o ngwe a ntahlela ka nokeng ba ntopa bana bao bašimanyana bao and then taba ye mama go ile wa mmotša yona ya gore ya ntahlela ka nokeng ke ile ka mmotša a reng ga e karabela ena ntate ka kapa mamaka nna sena maikarabelo go bolela nnete okay a zanka mpotša nnete mmago sa phela o robetše and then ke kwele polelo la bobedi o re o ile wa kgorometša mokgekolo a robega o ba go itia wena le yena le be le ilwa goba go be go diagala eng ga a šala a tla tšea kota a nyaka go betha ka yona koko ntate ka pabele ke le ka mo ntlong
be ke le ka mo ntlong le gona be ke sa le monyane koko be o tsene ka mo ntlong o tsene a swere kota ke le ka mo ntlong a nwele ena a tsena ka mo ntlong o tsene a emisha kotela e be le gore nna ke re ke a iphemela mo kotela koko be le gore wa thella mo fase wa okay mpotse mo gaetsedi aka ka gare ga lapa la genu go ne ba banwang le wena bo phela ka ona madila wana be ke sa nwe jwala nako e ntate ka kapa madila ke thomile gore ke a nwa last year le gone jwale ebile ke a tšwele mo go ona okay o thomile go nwa last year ke thomile go last year ntate ka kapa ke yona nako wena le koko le be le nwele le ba babedi le go koko ke taba tša gale ntate ka kapa koko o tlhokofetse ka 96 okay be ke sa le monyane alright ga botse taba kgolo ye mama o nyakang gore re nape re go thuša ka yona ke eng ke morwa o wa ka ntate ka kapa ke morwa wa gago a ntse ba le ka mma o dira dilo le batho ka kapa nna a mpotse selo nto engwe le ngwe o e dira ke no kwa e direga tše dintše ke a bolele le nna a communicate le nna ke kwa botlhoka gore ke ngwana ka ntate ka ngwana o motee ka mo gae a bolele le nna selo ke no kwa dilo di direga kgaitsedi ya ka wena go ya ka mokgwa o te tsebang ka gona ebile o na go le maitemogelo ka gona ka mathata a lapa la gago morwago o mo tshwentse ka eng a ke gopole ke mo tshwentse mo bophelong ba gago ka moka ga bona le bagage ga o gopole go ne le mo e leng gore mohlomongwe o ile wa mogata dikhonse gona ntata ka kapa morwake nna o rile ga mpotsa ge e le gore yena o rile o godisitše ke mmamogolo ka re mmamogolo o godisitše ka lebaka la gore nna ke be ke dula toropong ke bereka nna mama ga ke mmamogolo ka re mama o vele tlo ba mmamogolo ka baka la gore mmamogolo o bo o dula le yana ngwana o mollo o mongwe ge mmaga o nyaka mmereko o šala le koko ka mogae mmamogolo a se mama gago ke nna o be o tšea nako e kakang go tla gae tate ka kapa nna toropong a ke bolela nnete be ke sa tle gae ya jwale dumela ge ngwana a re go ya ka kgopolo ya gage le ka mokgwa e tšereng ka gona mohlomongwe o go kwatetše ka lebaka la gore a be a nagana gore o mo lahlile ntle le yewe go ne le mo e leng gore wena o le motswadi ditiro tša gago e ka ba tša go dira kapa tša polelo go ne le ditiro tše e leng gore o ile wa kwešiša gabotse gore ditiro tše ke di dirago tše ngwano ga a di rate goba ka mokgwa ke bolelang ka gona ngwano ga a rate di gona tše dingwe ke di bona gore mo go mo a ke dire ntho e leng right ka gore ba mpotsa yena re sese ntho e dirang a se yona ke go botšišitše potšišo ka re wena o nagana gore go ka be go ne le ntho o e dirile ngwanola ga o bolele gape ngwanola re tlo mo founela o tlo re botša ditaba and se mohlomongwe re tlo bang le bothata ka sona ke gore go njwa le ge re go file chance ka tsela ye gore o re hlalosetše dilo ka moka ga tšona tše botse le tše mpe mabapi le tše batho ba go dirileng tšona tše mpe le tše wena o ba dirileng tšona ene o seke wa bolela morwago o tlo di bolela kgaetšedi yaka ene ge morwago a di bolela ke mo jwa le wena o tlo thomang go palela ko gore ya raba goba o tle o re botse gore tše dintša tšona bo di lebetše ba sa zama morwago mola re kgopela gore nke o re botse diphošo tša gago tše e leng gore o nagana gore morwago a ka nobe a go kwatetše tšona goba mohlomongwe a go šupa ka monwana a go latofatša ka gore wena o a loya o mmolaetše bana jwale le jwale le jwale o dirile eng mohlomongwe ge e ka ba se gona tate ka kapa morwake tatofatšo ya gage nna nka e bolela gore a ka e latofatša ke ya ge mohlhamong ga a ile a kala molekane o be ke dula le yena ke yona ke e bona gore ke yona e ka reng o tlo e bolela ya e le gore o rile ga a bona molekane o ke dula ntate Moremi e be le gona ke yona ntho a ileng o ka re o ile a ikala gore molekane o ke dula le yena mohlhamong ga ntekana okay thobela le ka ya bodi re gona le bolela le ntate Moremi re mo motse mo community radio station ke thabela kudu go boledišana le wena abuti a ke re ne le mama go ka mo re ne le mama ka mo mama o boletše dilo tše dintšhi kudu re kwešiša gore mo gongwe wa ka gae a ka napa a hlalosa se sengwe ka pelanyana a re botša gore re ka bereka bjang ge o lebeletše go ya ka wena abuti o mme a ka ba hloka thušo wa mohutama
nna ke re ke lebeletse ke tse dintšhi tse e leng gore ke ile ka nore ke bolela le ena ga ke tsebe gore nka re go sota eng mo ena ka re nte one ya topoeletša gantšhi le gantši. Okay, mama Shuena mo mama ore bothata o ne bothata ba abuti kang ka re abuti Shuena re ne le yena mo mogaleng. Ntate kapa morwa o dira dilo ntle le nna motswadi wa gage. Tša go swana le eng so? Go swana le go njwale ga e tswa ga tšo dira dilo kua ga bo mosadi o dirile eng ga bo mosadi? O dirile monyanya o mogolo ga bo mosadi ntate kapa nna mo gae mo go sene monyanya o mogolo. O rile na lenyalo le le la gage o ntšhitše magadi mo gae mo bo go sena tša go ja monyanya o bole ga mosadi ene re sale re emela ngwetši ntate kapa ngwetši e fetetše toropo ngwetši a senke e tla gae ntate kapa o boletše gore wa nyala batho ba tšo boa kua ga bo ngwetši ba buile ba sa swara ngwetši yena o fetile le ngwetši mo gae bo go sena le tša go ja ntate kapa bakgonyana ba jeleng ba tswang go nyala ntate kapa ebile mathata a ba ja selo awa e be le bothata o rekile kgogo tše tlhano ntate kapa go sena bopi o rekile kgogo tše kae ba tlile kgogo tše tlhano bo go sena le kholterenke go sena leng tate kapa o bothata ba ga go nyaka gore re go thuše gore wena morwa a tle ka gae ene morwa le ngwetši itle ka gae alright lena le ne bothata le ngwetši ntate kapa a ke ne bothata le yena awa nnete yona go bolela a ke ne bothata le ngwana wa batho tate kapa awa alright abuti Thobela ba rurile monyanyo o mogolo ga bo mosadi ga o hlabile kgogo tše hlano ba rereša batho ba mistake boletse le bona ya ba tlhalošeditše gore go tlo diragalang ya so rena mo re ileng re ile ra hlaetša mo hlaetšang gona ya so ra re go hlaetšeng ka rena go tsa gore mo re leng gona leeto le re tsamaile ke kgole e leng kgole e kostile gore mo ne re le gona batho ba swantse ba re nekela tšhelete gore kgone go go bong ka rena re re tloga kwa ke kgole re thogile kwa mesegane o bo nyala be le nyala kae kgole bokgomo ka bokgomo okay motho a re tsaditseng ka tšhelete go bokgomo ya re swantse re moemele ena a ye go ntšha tšhelete eo ka toropong ya bokgomo ka karata ya gae re tlogile kwa ka bothumo ge ro fitlha lekeng o kare ke nneile be šetse le nako tša go di lata bo ma-6 ya late ba kušiša re le ka mogara ka convoy ba kušiša re founela ka founu re tsamaya nneila ene mo e leng mo re tsamaya nneila taxi e tsamaya ka N1 re le batho ba le be re naana re ka tloga re le mara ba sethata ra yo fitlha gae so mara go fitlhang ga rena re fitlhile toropong ka bo past 8 go sa kgonagala be šitse le bošeng and then taba ya ngwetši gore ngwetši e tla boa gae be le kwane ka go ya go kgopela ngwetši goba lena be le kwane ka ge e le gore ge leno ba ile go nyala kua wena le mosadi lo apešetšana di reng gona kua ga bo mosadi taba be e le gore ke tlhalositse ka re modiro o ile o ba kwa ga bo mosadi e sware gona moo mama a buti ore o tlhalositše gore modiro o wa go ba ga bo mosadi wa gage and then lena le lebaka gae seo lene le bothata le sona ge go e tla kae re na le thata bo sona ka gore tate kapa a ka se yo dira modiro ga bo mosadi mo gae mo re boditše batho tate kapa batho ba le re ba boditšeng ba šale ba efa ke mantšha uja lena le ile ge le botša batho la reng ka gore morwa o re ke le boditše gore nna ke ya go ria modiro kua ga bo mosadi a ke tlo ria modiro mo lena ge le botša batho le ba boditše goreng tate kapa be ke tsamaya le yena ge re yo botša batho ka modiro wo ke be ke tsamaya le yena re botša batho modiro wo o bo sepela le yena ke tsamaile yena le re le ba babedi re botša batho modiro wo e sware bjalo abuti šidiwe ba re be le tsamaya le botša batho gore modiro o etla ka gae mo ke tsamaileng le yena re ile mo lebakeng la motsong o mongwe wa pudi re ya go feleletša pudi ge re tloga ra ya motsong o mongwe mo be le ya go reka pudi moo ge re tloga ra ya motsong o mongwe gomme o mongwe ke mo rileng rile metseng nna le yana ke tsamaile le yana metelele ke tsene le yana ka puding ka tloga ka tsena le yena
ka motseng o mongwe a botsa mme o mongwe gore a tla mo thuse mola jarateng fela ke mo tsamaileng gona mo ke tsebang re tsene go bele ge a etla go mo thuša ka taba ya gore mama ka bo yena a tseba gore a go tlo ba le modiro mama bele nya gore mme wa le thuše kang tata ka kapa morwa ka a go botšenne tata ka kapa mošimana ka mo re ileng ka puding ba re ile o dira magadi a re pudi e o mbotšhetata ka ba e reka o e rekile a tseba gore ka mola re ile go mema batho tata ka kapa re tsene metse M4 ke na le yena a re tsene bila re tsena ga bongwannyane mo re tsena ga moya wa botse gore ka mola gae ke ntšha magadi tate ka kapa mmagorena a se rena bokakapa ka moka tate moremi kakapa ke nna ola ke ntate moremi alright abuti ke kgopela go botšiša mo mama le ile ge le boa la mmotša lebaka la gore ngwetši se ke ya tla gore ke eng re tlhalositše gabotse thwe ka gore ke biditšwe mo gare ga beke ya gore kaya e busantse ke mmerekong kaya wa go ba ba le kopano gore go lobe le kopano wa bolaelwa ditaba tšeo di a dula fa wa duduwa fatshe wa re ge go duduwa fatshe go dule le lentswe le lengwe la gore nna gabotse ke kgona ke gore ke ekgwe le bolela ke mang ke yena motswadi aka a bo a bolela straight mo pele ga batho ka moka ga family ba kwešiša why o re abuti akwe mama tata ka kapa batho ba le gona a senkere ngwano a akwe ntate moremi ngwano a senkere a akwe ntate moremi gore a boe ngwano tate moremi o bušitše ke bana ga a tepoela re moswere ka bana ba dutse ka till 12 o'clock re emetše ngwetši tate moremi gore a ba boe o ba lata bana re be re moswere ka bana gore a ba boe a tla re botse gore yena gore a ba fetele ngwetši rena re kokobane re emetše ngwetši go dirile ke eng ga se wa araba potšišo ya gore nkane o be o re morwago a sanka ke bolela lentši le o pele ga batho ba le gona nko hlatsele abuti goba o fe mantšu a go hlatsela gore Thereso mme motswadi wa gago a go belegeng o boletše lentšu la gore wena o swanetše o hwe tabe go e hlatsela ga ka ke tse gore go duela nka re nka e hlatsela wa nka re taba tše be di bolelwa re dutse montle go ne le batho ba kwešiša ge re šala go tofetša go tlole lentšu la gore ba feditše ba mmotšiša ba re e le gore nyoko tse ba re wena mosadi wa ntho wa ngwana gago ba kwešiša wa morata go ba jwang yena a ka le tlhalošetša go tswa molomong wa gore yena o rile a bolela mo pele ga batho nko e bie mama ka mokgwa wena ngwane jalo mo rediong tata ka kapa nka se tšhaba go bolela nnete ntate moremi ke tlile ka go nyaka thušo ke rile nna makoti a ke monyake why o sa nyake makoti ke mo tlhalošeditše ka re makoti nka nyaka makoti wo e leng gore o fetile ka tsela o fetetše toropong nna ke mo emetše mo ke monyaka o ntse ba le ntshegišitše ka batho le fetile le makoti o ile toropong ke tlo nyaka makoti o mofeng gone jwale le rwana o fetile le yena la toropong re eme mo ka fetoga disegiša ke batho ntate moremi ke segile ke batho beke ka moka ga ke tšhaba le go tšwela kante ke teleletse ka ntlong gore batho ba re yo batho ba dia dilo ba se ba ikemišetša wa bona bjale re thoma go kwa taba ya gago o nyetše makoti a senka e tla ka lapeng le lekgono fetela toropong bakgonyana ba bona le be le ba romile ba rileng ka gore ga ke re bakgonyana ge ba boa ba lefa melaetša re buile kua ga mongwetši ba re a re dumele ka ngwetši re re nyalang lefetše ndane ngwetši o tla re mo matšatšing a tla gata lapa la mmatswala gage a fela a thušana le monna gage ba kokotletša ka ge malapa a mabedi a šitše a tsebana jwale lena bakgonyana ba lena ba rileng bakgonyana ba rile ngwetši e re e etla e tseleng ga ena transport e tlo tla ka taxi o retše ngwane wa gabo a re tšhelete ya pudi le be le pateletšeng pudi
le fe a buta ka gore a reke petrol ka yona. pudi eo gana ya fihla kua ya hlabiwa Pudi ela ntate Moremi, pudi ela ba rile ga e sa nyakega. Ke yona tšhelete ya pudi ke ileng ka kgono thiba mabaka gore tata ka sega ke batho ka rekela batho dilo tše di nyakegang ka maka gore bo go sena bopi bo gono ba le dikgogo le jwala ba Sesotho. abuti le berekile buang ka taba ya pudi taba ya pudi gore taba ya pudi e feile e fedisitse ke gore ke rile ge ke tlhalosa ke tlile gae pele ka tlhalosa ka dula le bomme ba bagolo mo gae ke sepela le yena motsedi a geno ba ba tlhalosetša gore no pudi ka mokgokuang ka baka la leeto le la le kua e leng kgole ka gona be ba rile pudi e swantse e rekiwe re le ka kua bogong gore le bona ba kgone gore pudi e ba batlang kua bogong ba kgone go dira tse ba itirang le ka thukwela tene le bona ba kgone go tloga le a bona ka kua e tlatsa so ba re bona ka molao wa bona ga gone gore ba ka tle ba reke pudi ba yo kry-a pudi ya bona ba gešo nako ba ya go ntšha magadi bo le gona abuti gone wale nako ba kgonyana ba ya kua ba ya go nyala mosadi ya gago bo ile le bona mara nna se ke tsene ke sekoa ka nna be ke tseba le gore o ile o biniwa di-stepe o wena boetse lebaka lela la go ya go bina o ile o biniwa di-stepe mara nna ko a se ke tsene alright mogekolo wa gago gona mo gauso ke gopela le no mo fa founu ga nyana hello makoti le kae le kae re gona ke ntate Moremi a bolelang a kere re mo radiong mo re ne mmatswala gago mo ngwanešu nkono re hlalosetša lebaka la gore o nyalwe go be go fihle le kgono o sa ya ka lapeng la mmatswale ebile eng ebile gore le rile re sa le ko hae ko Bogom ya ba le gore mmatswale wa founa o bolela ka gore taba ya pudi e feitše ebile o lapile tšhelete eng e ya pudi ra ra mo di tšhelete ya pudi nna o berekise 500 o bona gore o reka eng o ka no reka bopi and then tse dingwe the rest re tla boa ke bona re ke thiba bjang and then 1,000 o e beye because re tsamaile le batho tshwanetse ba boa tshwanetse ba je bane he sekgale yena wa re founela o re tšheletela ke e berekisitse a fetsa o fa auso mo ba re ke Tembi phone Tembi o re bota ka e le gore tšheletela ebile e berekile ebile o berekisitse le hae tshwanetse re fitlha kwa re patele dilo tsa ka mogora mmotsa re wa tseba ba rena tšhelete ne re ne go rekela ba e le gore tsamaile le bona at least ba kgone go boya ba ija ba kgone go boya ba enwa because ne re sa ro ira mmereko o mogolo ne e le mmereko wa di-family maybe le bomakhelwane ba ba itseng because a rena tšhelete enough ya ba e le gore ke mo e le gore mmatswale o thoma o rohana moo ra ira loud speaker everyone ka Bogom ke a utlweletse mantswe a ya nna rohana ka le roga ba reng a irang o be a rogana a reng ntle le gore le bitse mahlapa kona sa dumellegang mo moyeng be anroa le ka diphatse tsa ka tsa mmele anroa le ka mokgwa e le goreng nna yena a tsebe ngwana hae a ile o nyala nna yena o tseba ngwana hae o na le mosadi o santse a monyele mo ae mosadi o mo right yeah yena a tsebe ngwana a ile o nyala nna ene nna yena o tlo bona plan ka nna gore o irang ka nna ke tlo gwa nna yena o tlo bona plan gore o irang ka nna that's why ke sata le ko hae ba hanne because ne re loud speaker ba utlweletse ntho ngwe le ngwe nna e bolela mama o rogela makoti tate Moremi thobe o nkwe ke sa nyako bona bla gore a ke ne o mongwe wa gešo mo tate Moremi mo go bakilwe 1.2 ya pudi e tshwantseng e fiwe ngwana gabo tšhelete e be e tshwantse tate Moremi e seke ya bereka ba re ge e se ya bereka tšhelete ye bana ba le ba sesteraka ba tlo ja eng kua ba leng gona e tshwantse yo support-a bana ba le ntate Moremi wa nkwa tšhelete yewe ngwanyana o e nyakile a ba re le seke la mpotša ditšhila ke le reketse dikgogo tše tlhano tšhelete eo e gona ka montlo tate mbe ba tšhentšhana so
e le moshimanyana wa ka e le mmatswale e le kgarebe ene be re buleletse speakera ntate Moremo Thembi o bolelang ka yena Thembi o rile go fitla mokibelo a ke rena be ke sa tse gore ba ne le moyeng ntate Moremo Thembi le yena o kry-a re tsopatletse o re ke tshwere ke tlala ke re Thembi a go ne bope o tlo jang o re nna ba rile ketle ke re Thembi re o go fa eng ba botsa Thembi ba ragela gore ke mo godimo ga tšhelete e leng gona ke tše 500 ranta ke rekele Thembi case ya jwala le nkwe tate Moremi a ka nyatša tšhelete a se yaka tate Moremi le reka jwala jwang dijo di se gona a ke re batho ba bang ba tšhelete ba re ke rekele moyeng wa bona tate Moremi ba re ke ntšhe 500 ke rekele moyeng wa bona case ya jwala re tšere tšhelete eo be re itišitše dutše mollong le lena le bonoile jwala bo nna a ke ndilo tšeng tate Moremi a zanka re tšo mo rekela black label case ya black label motho la o nwele black label le batho ba ne ba dutše mo mollong aowa ngwana modimo a re ke neng ba mpotša ba re ba mo tseleng nna ko o robala batho ba o ka re ba raloka ka nna forogo ba founetše tate Moremi wa etse ba foune ge motho a le ka ntlong le ga a le ka ntle ba rela moyeng ola ba re tla toropong ya kae e segale re a fitlha a usola gore bana batho ba ntira setlala batho ba ba ka ntlong o ba founetše gabedi ba re tla kae re a fitlha a usola re ae batho ba batle go tla le mo e leng gore go feleletša gore ba le ba latileng ngwetši tate Moremi ba tsena ge ba tsena re aowa le tsamaile jwang ke re ba swantse ba re fe ditaba ba re botša ge e le gore aowa ngwetši e re tlatla ka di-taxi a e ne tšhelete a e senang tšhelete gao kgane a go ne ba ba ka mofang tšhelete gore a namele na a wa ebile la tsa re fitlha kua ebile be re notleletšwe ka baka la re sogana le rena a la lokišalelo tša rona gabotse o ba shota ka 1000 ya go tlaleletša magadi re be re notleletšwe le go ja a senke re no ja re feditše letšatši re sa tsa re notleletšwe aowa ngwetši o a bolela gore aowa tšhelete eo botša mmatswala le feng tšhelete eo ke re gona ka montlo ke a enyaka a fe a butaka a o tšhela petrol batho ba le bomme ba le ba re a go fe tšhelete e feng ka baka la tšhelete e re e berekile ngwana mmage a butaga a tšea founu a re ge le be le dira mmereko mo le expecta gore batho ba leng mo gae mo ba šale ba jang ka gore mo gae mo go tletše go thabilwe so le ra gore batho ba tletšeng mo mmamazala ba tlo ba fang ke nyaka go kwešiša ya gore o šale o roga makoti le ka mokgwa wa go mohlapola go moapola nna go ke therešo mo rogile a wa moroga aowa le batho ba ne ba le gona ka ntlong a zanke le ka founu a senke bolela a bolela le Thembi ka founu okay makoti ka lebaka la gore lenyalo le fedile dipudi di jelwe nako ya tsamaya go iwa pele mo matšatšing gona ke eng e riang gore o seke wa ya ka gae o ka se ye motho a o boditse gore a o makoti a ka o ke monaganne e sware o ile ka monna wa gago o ile o nyaka papa bana ba gago e sware gona mo ga lena mamabele naganne makoti o mofe nna se ke nagana motho ntate Moremi aowa nna ke kgethele ngwana ka sa nyaka se nyakang go se dira aowa ngwana ka go ba le kgetho ya gage se se thabišang ngwana ka ke tshwantse ke se thabele a zanke ebile ke ire ngwana ka se ke be a tšeamang a tšeemang alright o kompotše mo kgaetšedi ke tla ke fe malome ka kapa bolele lena ka mola ke nyaka go tseba mo o mmatswale go ya le ka mokgwa wena o mmonang o mmona e le mmatswale wa go loka goba o mmona e le mmatswale wa go se loke nna monna a loka because profile pic ya gae yona bjanong o beile makoti a gae wa gale a re makoti a ka wa nnete a sho profile pic ya gae alright mama wena go ya le ka mokgwa o bonang o bona o makoti wa gago e le makoti wa go loka goba e se makoti e le makoti wa go se loke ntate Moremi ka re yena gore wena wa loka ntate Moremi makoti wa ka nna ga ke mo kopana le yena ke mmone le makoti a go loka ka baka mo fa lentso ka re wa mmona moshimanyane wa ka o kry-ile mosadi gare ga basadi ke wena o swantse o tlo go dišela palaka ke mmotša o rile go seno a swariša moshimanyane wa ka a ya kgolegong ke ile ka felela ke maatla ke mmona a mo itia ebile a mmotša gore a ka mmolaya ke le mo ka felela ke maatla ntate Moremi makoti o iteile ngwana gago o a mo itia ntate Moremi a se sephiri o ile a mo itia ke le gona a mmotša gore o tla reka okapi tše pedi a be a tše tee mo a mo fa ye tee a tšea ye tee ka gore ngwane wa ka o sebaka ke be ke le gona
yena o tla mmola ka mmolaya ga itsedi o iteile monna a ke anna ke ai khona ha lo re nka betla monna ai khona sale wa moswarisha a go di lokisa sale wa moswarisha sale ka moswarisa ka mabaka a itseng wa tseba yana ene before ka moswarisa ke mo founetse yana mama Zala P mabaka beleng mabaka ne ile hore ne re lwa ya ba ile hore o tseya phone ya ke le within 2 days a ithuba ka founela mama Zala ka re ngwana o thubile phone a re o tswaetse o jere tšhelete ya o feditse bona re o irang ka yena e le yena alright ifa a buti ganyane ke nya go shaka mala go malome ka kapa abuti ke theresho wa bethwa ibile o tshepišwa dithipa mama go ga bolele nnete mama ditaba tša dithipa le go bethwa ga abuti ge di direga bo le kae ntate Moremi ke bolela ntlha e tswa kutung ke be ke dutse mo o mo iteile mo le kae Mamelodi ke be ke le kwa go bona o mo iteile mo ntate monga wa mogale mare gale mammatswale a meet ya kang ka face a meet ya ka face a moshimana ka bantšha re sesi wa no homola o bona mari a ntwa mhuto ka re ali a go ntho ka idiang o te kgethetse ngwanaka le ga bolela ka ditshipatše ka bolela ka ra go ntho ka e bolelang alright nkarabe go yela mafello ke ishe phone ka ku nna mo makoti wa gago o mmona ile motho wa go loka go ba ise motho wa go loka ntate Moremi ka se sebaka a ke sa mmona lokile ke go kwele malome ka kapa shiba bolela le bona warra thobela le gona a wa rona ngwanesho mmago mo o re o molatofatša ka boloi le gore o nyaka go bolaela bana taba yewe e gona ya phela tabeo tabeo ke dile molomong wa gatši ya go reng ya taba ya o tsore tabe bile le bothata ge tsa ka dite ge ke sala maloba ke tlobe ke fitla gae polelo tse be di tswa mo founung be di sa gatle go be di sa thabiše mo e leng gore di ile di a ba le voice note ka mogare voice note o le ba bo mosadi ba ile ba eko le sa e swere voice note ewe voice note e swere ke a buta mosadi a gešo nkane e swere ke a buta mosadi a geno mosadi a gago a sa e swara ke yena be e recorda ke yena founu ya mosadi a gešo be re sa kgone go recorda ka yona be re recorda ka founu ela alright gone jwale wa rra o dutse le mosadi makgoeng o monyetse o dirile lenyalo ga bo mosadi ga geno ga go a ba le mmereko le ile ge le boa ko lenyalong la ga bo mosadi la a fetela makgoeng le tlo tlaneng gae gore mmago a tla bone makoti ya gage le makoti ya gage a gate mabala makoti go duela ka sebaka o tlo fitlha jwang gae ka ge le gore ge re polelo tse di boletšileng ge re tlobe re lata bana kua gae ka re bana ba ba gana ka bone ge re tlobe re lata bana kua gae wena go dua le ge a ke tseka ge ka re o le mosadi matswala wa bolela gore o tšee e tla o tlo tšee bana ba gago ba go tšee gabotse o ba itse go papa bona nna ngwana ko ne ngwana o moane le wena bana ba se bana ba ngwanaka ebile taba tlogana tša bona di tšee gabotse o ka reng wena ge e fitlha mo go wena go o le mosadi wa rra nke ke botšhepotšišo ge o tloga ko makgoeng batho ba re ba ya gae wena o ya kae nna tana go thata a nke o ya gae wena ge batho ba ya gae wena a nke o ya gae go ba boima ka baka la gore ke le ka mola gae ntle le nna le bana ba ka mola gae ge ke bola le wena ka tefaka ngwana le ngwa ka mogae o tlogile ka mogae go se bosa ba nyakeng so for nna go le nna go ke emelela ka re le bana ba e leng gore be swantse be maikarabelo a gage wa kwešiša le bona ba tlogile ko gae ba kubile ba ka gare ga matsogo a ka se sebaka ge ke polela le wena so mma bona o sa la tlhokofala ke nyaka
dilo tša di-death certificate dilo di-what di tšere di išitšwe kae nna ke dula le bana mo le bana ba ke dula le bona a bane dipampiri a bane selo ke ba kgopeletse le sekolong so go nwa le ge ngwana ka tlhagalela ke bothata ke tse gore ke tlo thoma kae ka dia go tšeang ka bea nke re dire so Mmatswale ka mo o dulang ka gona ke ka gamang ka mola ke ga koko ga geno ke kae mama ka o tlhokofetša sena motse go ra gore wena ga o ne ga geno a ke na ga gešo a ke ne gaka ke nyaka go etla ga botse go ra re wena ga o ne ga geno and then go ra re le morwago ga a ne ga gabo nnete twin tate ka kapa jwale wena o tlo ba le ga ga go neng tate ka kapa ke a nyaka go ba le gaka a ke ne saka a ke ne saka tate ka kapa ngwana ke lwele le yena gantši gore morwake o godile ka mo a se ka ga borena ke family house mola koko o ne le jarata e kgolo o ka ba bjangwa dia 3 room mola ya tla ba ka ga geno ngwana wa ka ntata ka kapa a zanka a rata le gae a tlogele gore nna ke be ke dula toropong mmamogolo ba dula noši ka moga feletša rona ke tlogele mmereko ke tlo tlhokomela mmamogolo wa reng o mo godišitše a dula toropong a sena taba le gae ga a thomi no a lefe nnete ntate ka kapa mmamogolo wa mo godišitšeng o hlokofetše a monyaka a zanka a itla gae o fitlela mmamogolo a robala o tlile ka tšatši la poloko la mmamogolo o a reng o mo godišitše ntate ka kapa nna ke mmaga a ke sa e bolela o a reng o mo godišitše ke kwile ba bolela polelo e nngwe ya gore mo difounung tša gago mo di-profile pictureng o beile mamang ke mang motho o mmeileng mo tata ka kapa botlhatsi o ka e tšea founu yaka founu yaka e na le nna gone jalo o ka no be o itlošitša ke re profile picture ya tloga ngwanešo bo o beile mang before beile photo yaka le mang wa bonang founu yaka o bona photo yaka ntate ka kapa Makoti la mafelelo o e se feleleditšeneng senepe seo mo founung ya Mmatswale ke feleditse last week a beile Makoti ya hae wa kgale a peroko e white ya di-stripe tša black ex ya monna gago wo okay bana besho re kgopela gore nke le nyakeng peace ka moka ga lena Mmatswale ntate ka kapa taba ya Makoti ya gago e tlile gore wena le yena ga le nyakane kore ga go nyake le wena ga o monyake ene mabaka a nnete a ka potleng a tseba ke lena gore wa ile sa nyakane ga se ga botse gore o re morwagwane le monna a menane le mosadi o entertaine di-ex tša morwago ga se ga botse kore le ge Makoti a ka go kwatiša jwang kapa jwang ga se ga botse gore wena o boele morago o ye go entertaina di-ex tša monna gago a mene tša morwago o kweša Makoti ya gago bohloko ene ebile o molweša le morwago lebaka ke gore ga go ne ka mokgwa e leng gore mosadi a ka no homola re monna ka ga a tsebe selo Mmatswale a beile senepe sa ex so ka letlhakoreng le leng e fetša e ba taba gore go ra gore morwago taba ye wa e tseba le e kwanetše goba morwago o nyako o boelana le ex ya gage jwale ba berekiša wena diphošo di diregile mo bophelong go ne le banna ba ba ratang basadi ba bona go sa kgathale gore basadi ba bona ba ba swere jwang go na le basadi ba ba ratang banna ba bona go sa kgathale gore banna ba bona ba ba swere jwang tabeng ya go bethwa ga morwago ye o e bolelang bona ba e ganang e tsebang ke lena nna re sa e tsebe ke phošo ga go ne motho o a dumeletsweng go iša motho mongwe letsogo mosadi kapa monna and then ke kgopela gore wena le bana ba gago le lekeng go dia peace gore le tle le kgoneng go dula ga botse ka baka la gore gone jwale Makoti le morwa kua ga go ne ka mokgwa ba ka tsogang ba le ga bona ba sene ga bo bona ene le wena o ka se tsogile o bile o ne le ga gago o sene ga geno
motho mongwe le o mongwe o swantse a bele ga gabo pele a e ba le ga gage ene le ge bophelo bo ka ba jwang kapa jwang bophelo ba monate ke morwago mothola ene mosadi ya ge ke makoti a gago because ke yena a mo ratang wena o tsebile mosadi o la ka monna o so ka mantswe a mangwe ra gore ga o ne right ya go tsena ka gare ga bona o nyake go ba kgaogantšha ge e ka ba makoti ya gago go ne le dilo tše e leng gore wa di dira wena ga o di rate jwale ka motswadi e ba le strategy sa go nyaka go botša makoti taba ye e leng gore o wa e dira wena jwale ka mmatswala ga o e rate warra mmago go ka no be go ne le dipolelo kapa ditiro tše a di dirileng tše e leng gore wena ga wa di rata e fela ke nagana gore nto nngwe le nngwe ge e diragala e tliša ke ye nngwe mohlho mongwe go ka be go diragala gore a mangwe a mantšo a beng a ntšha o be a ntšhiša ko go kwata gone jwala ke kgolo gore a ka ntšha so ke kgopela gore ka gare ga pelo ya gago wa rra o kwešiše gore mme o re neng le ena ka moga gone ka mogo o ka mo khantshelang ka gona wa mo phumula gore ga e sa le selo le wena ke mmago whether wa rata goba ga o rate o go kgopišitše ka kang o go dirileng a se go direng se se šalang ke mmago and then makoti ke nyaka gore o nkwe ngwanešo ne ke kwile o re o swarišitše monna because of monna o pšhatlile phone maphodisa ga se a go lokiša taba tša baratane o ka se re always ge o kgopišana le monna gago wena wa mmiletša maphodisa ene lebaka la gore wena o re o le mosadi le ge o ka kwata jwang kapa jwang o re o tla iša monna gago letsogo ke phošo taba yewe monna gago le ge o ka mo fenya ka maatla o gapeletšega gore o mo fe hlompho o mo apeše seriti sa gage se e leng gore le batho ba swantše ba mo hlomphe ka sona ke dumela gore batho ba e leng gore ba be ba le gona ge wena o betha monna gago ba go boneng ga go ne le o motei wa hlompha monna gago go tloga tšatši lewe jwale ngwanešo motho ke mmatswalago o go belegetše monna ge nkebe e se ka mokgekolo a ne le pelo e mpe a ne le pelo e botse o go belegetše monna ge nkebe e se ka yena nkebe mohlomongwe o le lefetwa nkebe mohlomongwe o le senyele mohlomongwe nkebe tšeo neng le tšona o kgonneng go di fitlhelela sentse o thomile go phela le monno nkebe o se wa kgona go di fitlhelela so ke ikwešiša gore ga go ne tšatši leo ka mpotšang gore mmago wa belegang wena a senke a no go kgopiša kapa a bolla le wena ka tsela ye o sa e rateng ile ya direga o mo swaretše mmago e fela o palela ke go tlhotlheletša monna gago gore a swarele mmage ka gare ga diphošo tše bona ba di direlaneng e le ba babedi ge monna a nyala mosadi ga a nyalle mosadi gore mosadi a fihle ga bo monna a joine ditoitoi tše a sa tsebeng gore na di diregile ka ngwaga mang mmereko wa makoti ke go tšwela pele go aga peace le go te kokobetša mo e leng gore ka nako nngwe ka gare ga marato re kgona go dira dilo tše e leng gore ga di re thabiše taba kgolo e le gore re di direla for the sake of peace ke kgopela gore ka moka ga lena le ba bararo le a hlokana ka moka ga lena wena o na le boabuti ya gore kwele mohlomongwe o na le bosesi ya go le bo mammang ngwanenu ke kwele o ka re o be le gwana a nnoši jwale monno wa gago o hloka mmage jwale ka sesiage jwale ka mmage jwale ka abutage jwale ka everything o nyetše wena gore o tle o mo tlalletše ka molapeng la gabo gore wena o be karolo ya bona and then le ka sepalele ko go lokiša mathata lena le ba bararo ntwe ke kgopelang go lena ke gore swarelang mokgekolo tše dingwe tšatši a di boletšeng motho mongwe le mongwe ga a kwatile o bolela nto nngwe le nngwe ya nyakang go e bolela mo swareleng o dirile diphošo tša gage le lena le dirile diphošo tša lena le yena o swanetše a le swarele mmatswale wena o lakaletša batho gore ba hlokofale o a loya aowa tate ka kapa le boloya ke botsebe jwale nkane ka pelo a gago o re o ka re batho ba ka hwa aowa
nka se lakaletse motho di huntate ka kapa mantšu a mangwe a o a boletseng mmatswale ke mantšu a e leng gore a be a se a tshwanela gore nke be a tšwele go sa kgathale gore o kwatile ga kakang kapa ga kakang and then wena ka bo wena motho o mogolo o mogekolo o swanetse o rute bana ba tsela ya bophelo gore mo bophelong bophelo ga bo bonolo ebile le gore makoti be makoti a gago ga go tlo ba bonolo so dintwa tša ka mo lapeng la lena a seke a di entertaina go feta tekano mo e leng gore di tšwela pele go tlhotlheletša monna o la gore a se ka tla gae ga se taba e botse go setle gae o le ngwana mahlatse wa tšea kae ga se taba e botse ya gore o polane go ba le ga gago o sene ga geno warra mogekolo go kgopišitše ngwanešo ke mo kgopelela tshwarelo ebile le wena ke go kgopelela tshwarelo go yena diphošo mo bophelong di a diega ngwanešo o ka senya ke go phela le mosadi ya gago fela wa tšea mmago wa molatlela ka re ga dustbin mmago a sa phela ka le lengwe la matšatši e ka no se be gone jwale mara ka le lengwe la matšatši o tlo mohloka jwale ka mmago mosadi ya gago a se mmago e no ba mmago ka baka la gore o sa dula le morwedi yage ge go jwale o ka hlalana le mosadi owe mmago ga e sa le selo le wena so o ka se tshepe family ya gabo mosadi go feta mmago a sa phela ga re re mokuke ga re re mmopule ga re re mofesalari ka moka mara e ba ngwana o e leng gore o swana le bana ba bangwe ge kgwedi fela ba kgona go ya gae ge go ne le diphapano ka gae ba di lokiša and then tša dintwa tša gore o tlo o elwa le mosadi ya gago batho ka moka ga bona ge ba ratana ba lwa ba ba le dintwa e fela re ka se tlhotlheletše taba ya gore always ge lelwa le phumelaneng difounu always ge lelwa le biletšaneng maphodisa ga se taba e botse taba yeo so re kgopela re warra jwele ka monna o e leng gore modimo o mofile seriti sa bonna le maatla le maikarabelo a go laola lapa la gage ka molao le lerato ke kgopela gore o lokiše dilo le mmago a sa phela ga ke dumele gore bona bana bao ba belegileng le mosadi o ba godišang tšatši le lengwe ge o ka no tlano gore mola ba godile wa no bona ba sa tle gae ba dutše makgweng ba dutše le basadi ba bona ba sa tle gae o tlo e thabela taba yeo so e thome gone jwale ngwanešo o swarele mmago o go kgopišitše o boletše mantšu a bohloko a go netaba go fetile ke mmago ene o morwage so ke kgopela gore go tloga gone jwale le kgono le ge o robala ngwanešo nke o lale o šila tlhaloganyo gore mmago ge o motšeo molatlela ka re ga dustbin o mmoloka a sa phela o mo khantsela bophelong ba gago mogekolo o tlo o boloka ke mang gone jwale ge o ka hlokofala wena o le kowe o bolokelwa kae ka baka la gore ga o tle gae o bolokelwa kae ka baka la gore ga o boledišane le batswadi ba gago mo bophelong ge re phela nto nngwe le nngwe ya diragala gone jwale makoti ngwanešo wa mmona monno o dutšeng le ena mowe a ka no tsoga go tlabile go sasa family ya gabo le yena mogekolo o tlo ba hloka batho ba gore ba tle ba go thuše godimo ga mogala bo wa gago so ngwanešo maswafo fase diphošo tše di diregile ene e mpontšha gore le magadi a lena ga a sepela gabotse a ke tsebe ka baka la gore le pudi eo a ya hlabiwa a go a diragala gabotse ditšhelete di adimilwe go bontšha go sa ne dikgogakgogano mola le mola ke kgopela gore o dule fase le monna gago o mo kgothatse and then le tleng gae a ke re gone jwale ge ba ka re mmago wa loya ga gone gore o tlo palela ke go ya ka lapeng la geno because mmago wa loya le wena o tla no re ge o ye o swantse o ye mo o sepelang gona ba go hlapiše ba go phuteleletša go phuthela tša go latswa le tša go gata jwale gore o kgone go ba protected ge o ya ga geno so ke kgopela gore ge e ka baga le tshepe mogekolo go ya ka lena wa loya ke no kgopela fela gore le tleng gae mara ge le tla gae le tšweng ka difate le yeng go titukiša pele le tla ka gae ka baka la gore ya gore lena ga letle gae taba yeo ga se yona ebile ga se ye botse ebile re ka se tsogile re ethegile jwale ka batho ba e leng gore ba thuša batho ba bereka ka batho mmagorena jwale ka motho o mogolo bana ba ga go šiba ke ba babedi mo ba go theeleditše
bana ba ke bana ba gagwe le ba babedi a kry a o ne morwedi go ra gore Makoti o swantse o motšee jwale ka morwedi yago o bo o motšee jwale ka ngwetši ya gago o morate ge e ka ba o ile wa bona tshwaro ya gage go morwago ke taba tša bona fela wena ga gone mo o tsenang gona go fitlela monna o yena ka bo yena a tlo re jwale ke ya swa ke a katoga mara as long as a sa dutse le ngwane wa batho go ra gore o sa morata and whether you like it or not e tlo o dula e le Makoti ya gago ke kgopela gore o bolele le bona ba go theeleditše šiba mo mogaleng o bolele le bona maikutlo a gago le gore o duma o kare go ka diragala eng between wena le bona ba go theeleditše ka tsela e tia dille bana ba ka nna ka se sebaka ke kgopela gore re tšhentšheng re kwaneng le tleng ka gae motlhako wa ka gae o fele le thomeng le ageng ka ga bolena le beng le ka ga bolena se e leng gore se dira ka gae le se bone gore go diragala eng se se bonang gore ke bona gore ke kgopišele ke kgone go founela le kgone go nthuša mo ke sokolang gona le nthušeng mo ke tlhakang gona toropong ga se ga bo motho ke mo a belegetseng gona a le Maria he le gore ke le šitetše ke le kwišitše bohloko bana ba ka ke kgopela le ntshwareleng ka se sebaka ke tlile mo ke tetše gore re tle re lokišeng taba tšaka le lena di feleng le nthušeng ka mokgo ke sokolang ka gona ka gae le tleng gae ke bora ke fetša ke rialo nke o gatelele mantšu a gabedi a go ba kgopela tshwarelo pele ke ya ka bua go Professor Moreno bana ba ka ke kgopela le ntshwareleng ge e le gore go ne mo ke le senyeditšeng gona le ntshwareleng ka se sebaka se ke fetša ke rialo bana bešo nke gore ke thome ka Makoti o seke wa kwata go feta tekano ngwanešo mmatswala go šo fetša go bolela mantšu a mabotse a e leng gore ga re tsebe ra tšwa mo molomong fela go ba tšwa ka pelong e fela ke mantšu a kwagetše nke o bolele le yena o no mo fa maikutlo a gago gore o te kwa jwang ebile o duma o ka re go ka diragalang between wena le yena Makoti o go theeleditše wena ke tokutlo e le goreng o lokile re lokisa ditaba re lokisa ditaba mara bothata gore a ke re bana ba bannong ke ba bagolo bana ba re o ka sa tswa gore bone ka mokgwa e le goreng o ba treatile ka one ba re bona bana ba re senotlele bona ba ka sa tswa ba tlile bane nna ke tse gore ke ba iredi Makoti a ke re bana ba o bolelang ka bona ke ba gago bana ba boletše mantšu ao ebile ba atišeletša because le lena ba bona le sae gone jwale ge lena le le batswadi ba bana ba o le ka lokiša dilo and then ba kgona go bona gore le ge ba gana go ya senotlelo mara wena le papa a bona senotlelo le yaya ba tlo go fetša ba kwešiša gore koko le batswadi ba rena ba boelane ba phela mmogo gape go jwa le lebaka la gore bana bao ba re ga banya ke mokgekolo ke lebaka la gore lena le mokgekolo le alwa ene bona ba thekga lena jwale ka batswadi ba bona mara ge ntwa e ka loka magareng ga lena le mokgekolo ke dumela gore le bana ba tlo no tšwela pele ba followa se se botse se e leng gore le lena le a se dira jwale a re tšee bana re ba beele ka thoko taba tše re di bolela mo a se taba tša bana ke taba tša batho ba bagolo tša Makoti le monna gage le mmatswala ge ba lokiša ditaba a re tšee bana re ba beele kua kgoneng kgaetšedi yaka bolela le mmatswalago wena ke no mmotsa ra ha e re tlatla ha ona bothata o tla gae because le gale ne re ntse re tla gae ha e re tlono re tono tsela pele re tla gae re to ba bona re tono tsela pele re gae o wa mothekga monna gago gore a lokiše dilo le mmage ba boelane e be ngwana le motswadi le gale be ke ntse ke mothega nna le gale ene nna ntho e nkgatlhang gore mmatswala ka la rwana mo founung a senke ka ba ka mofetola letšatši la motlholo a senka ba le a ka roana bjang a kwata bjang mara mofetola ona ka lentswi le
tsela o tswa tseleng a tsanga ka mofetong. Nke o no re ge o iruma ka mantšu a mafelelo mmatswala go o kgopetse tshwarelo ga re re le wena o mo fošeditše e fela re kgopela gore le wena for the sake of peace o tšee tshwarelo ya gage o e bušetše morago nke o no mo kgopela tshwarelo le wena ngwanešo ka baka la gore ke no dumela gore le wena go ile gwano ba le mo e leng gore mohlomongwe o ile wa no tekerea o mo gatile dikgontse mohlomongwe o se aware. Le nna ke re a ntshwarele re tshwarelane ka go fela rena re tshwarelane dilo di boeletse teng. Ngwanešo ke a leboga wa tseba ke a leboga o ka re modimo a ka le thuša wa rra ditaba di kwagetše ngwanešo mmago mo o le kgopela tshwarelo e le motho o mogolo le bana ba gage le ba babedi makoti o sa tšwa go kwagala phatlala tša kgopela mmago e le go mmatswala ge tshwarelo nke o ne o bolela le mmago wa rra o e leng gore ke mmago o go belegile ge e le gore go bile le mo e leng gore o paletse ko go rwala maikarabelo a go go godiša go ya ka mokgwa wa maleba mohlomongwe a go kgopiša mo a kgopišitšeng gona mmago šo ngwanešo o re seatla godimo ga se sengwe nke o bolele le yena ke mmago o go theeleditše. Nna se ke se kgopelang ke se se tee nka no se dira se se tele ja mara ke nyako gore be se se telele ke nna te ke no kgopela gore gona ka mokgwa go bolelwang ka taba kwano go le kwano ka gona ka mokgwa le nna ke nto e le gore be ke e buše go ka ba ka mokgwa e fela ka mokgwa dule be ihlakahlakane ka gona ka gore beile ka mokgwa mongwe sa le wa bona o phela ka stress everyday go ba ka mokgwa bišisa le manju e leng gore ke ile ka kry-a go tlogong go goleng ga ka go fihla ka se sebaka ya ke ona e leng gore a ile a ntšea mo e leng gore ampie mo situationeng e leng gore le nna ka dipotsa gore ye nngwe le nngwe ke yona go a swana ka baka la gore mantšu a be ke a hwetša ba se a mabotse beile ko nne le mantšu a e leng gore go le o mongwe go ka bele mo lefatsheng no ka tloša nxanxa e ngwanešo go tleletše mantšu a mang a mathata moswarele ke mmago gannyane fela mohlomongwe ke kwa o thabela taba ya gore ka nnete ruri taba ya go kwana nke e be yona ka nnete se ke ya no bolelwa fela e sa phethagatswe nke o ne o kgopela mmago tshwarelo ngwanešo ka baka la gore le yena o e dirile jwale ka motho mogolo. nna a ke ne molato nna ke kgopela tshwarelo then gore bophelo ba rona bo kgone go boela sekeng do tsa rona di kgone loka ka baka la gore the mo go lewa so ke go ntse go tswela pele ke mo e leng gore le dilo di a senyega ntse go ya pele botlhokwa kwano a go thuše selo le lwa le le mme le motswadi le ngwetsi ya gago ke mathata ka nnete ka sekolo go ba le phiso go ka se be le bophelo pedišano ka se tla ba gona ne mola le gore ge dilo di tswela pele di ba ka mogoko dira ngwana ba ka masaeteng a madi a kgatlhega batho ba thaba bone batho ba e leng gore ba ka no se go rate gone ba go ratang o ka se tsebe pelo ke ya motho e di direga ka mokgwa ba bangwe ba di thabela ba re re nyaka gona ka mokgwa wa loka bele ge ba etla ka tlhako le leng go ba go tsebiša warra ge e ka ba rena mmereko wa rena ga se go bolela le batho fela ge re le mo radiong fela ge le ka tekereya le tlile gae e le gore le sa re hloka gape gore re tle re beng le lena ka kua gae re boleleng le lena le boleleng le rena re available mara ke nagana gore e ka no se hlokege mara ge go ka diagala gore ge le tla gae le ka kwa le re hloka le no re bolediša re tlo tla ka gae re tlo te thola ra tla ka gae ra tla ra bona makoti a borena le wena ra go tseba ke moka ra tšwela pele go tlemaganya ntho e leng gore re thoma mo radiong mo ke ntho e botse taba ya gore ngwana a swarelane le mmage a swarelane le ngwana makoti a swarelane le mmatswalagwe ke go lebogile ngwanešo professor Moremišo mohlomongwe go ne a mabedinyana a nyakang go a fetiša ke rata go fetiša ye nngwe še yona mama ke leboga ge le kgopelane ditshwarelo abuti ke rata go botsiša potsišo nngwe še yona ka tšatši la gago la magadi bošego ba gona o robetše kae
ko robetse ko family-ing e nngwe ya bo mosadi a gešo mara ke kgolanyana le kwa ga mosadi a gešo. lebaka ebile eng gore o palele ko go ya go robala ka gae? Lebaka gore re fitlhile kwa e be le bošego ge re fitlha kwa re fitlhile ka bo 4 ya masa. Le fitlhile ka e le bošego? Bokgoma le le ka mo 4 ya masa re dogile mo gae e le mantšibwana. Okay, re fitlhile kwa ka mo 4 ya masa. then wa ya lebaka e le gore be go swantse ba re ka freedom eo. ya ke le ba gore ge re fitlha kua o le re tsamayang ka yona ya ba rona ba rena re isiwe ko robalwa ko. okay, wa diragala gore lona tšatši leo be go hlaba tšatši la bohlano ba re ba bua therong ya batho ba rona nna ke swantse ke šale ko ka šala ko ga tlhoka molato re rera ka mokgwa ba rerang go fitlhelela ba fetse. alright, mpotse mo ka letšatši la Mokibelo ge le fetša go ntšha magadi ge bakgonyana ba etla gae wena o šadile o robala kae? Batho bo ba buile ke Sontaga. Lebaka gore ba bue Sontaga be le gore koloi be re sepedi ka yona mongwe wa koloi ela ka gore o bantša le disimtshegare ka moka ba oša kwa lekwa ba moroba dipoleta yo reka dilo o ba lla molapo gore o nyako khutša leeto re gore leeto le le swantse re le tsamaya ke le letelele a re ba tla tloga ka matere ya masa le go hlabala Sontaga. So ka go rialo ka letšatši la gago la magadi la go ntšha magadi o feleleditše go robala ga bomosadi? ka Frida ga se ko robala gona. Mokibelo ge bakgonyana ba fetša go ntšha magadi ka segagabo rena ke re santše ba boele gae ba ye go kry-a gae ba kgone gore ge ba fihla ba go fe melaetša gore ba sepetše jwang ba nyetše jwang ba nyakile eng go šota eng. Mokibelo wo ke rela gona Mokibelo wena o robetše ga bomosadi ya ke bošaedi ba mathomo ngwanešo. Ge motho a ya go nyala ga a robalega ga bomosadi kudu ebile ge e sa le magadi o roma banna a ba gae ge e le gore ba felegeleditše ge ba fetša o tsena ka koloing le bona o tsamaya le bona le ya gae ge le fihla gae le obega ditaba tše ba tlo obegela wena le bakgalabe le bakgekolo ba ba tlabeng ba ba kry-a ba le gona bo se wa swanela go robala ga bomosadi. And then ke ne potšišo ya bobedi šiona taba ya mama Shu. Mama o raketšeng bana? Papa fe? Bana ba ba tlogileng mo senotlelo ba ileng kua makgweng le ba raketšeng? A ka ba raka bana bale. Aowa o Makoti o rile mo go nna a re ba di-social work o lokiša dilo ka kua bana ba nako ba le mo a re ba ile batla kua batla le dijo a ke tse dijo tše ba di bitše ba re keng tše tša go support-a bana ba ditšhuana. Bana ba ke ba rile ba fihla kwa kola gore bana ba a ba gona a kere e le gore o monyane o ke ile ka weta le yana kua a šala kua a pala go ba le gore o šaletše ruri kua o mošimane ba ne le nna mo ba raowa ka gore dijo di tlile mo e le Makoti a botša nna dijo tše di tlile di ba tlhokile mo bana ba go nyaka gore ba tle mo ka baka la gore ko dilo tša bona a di loke ke re kgone gore ba lokišetše mo gore dijo tše ba kgone kry-a dijo ka baka la gore mo gae mo a o nne ntho ka ba thušang ka yona. Ke ge ke rao ba re kitima o tšela o wa mošimanyana le mo gae transfer a tla kua a tla dule kua gore dilo tša bona di kgone ba kry-a kua vele mo gae mola o ne ntho e ba thušang ka seleng tate moremi a ke bereke ga ba go le selo ga ba kry-e so selo bana ba ke mo gae a go ne ntho e ba thušang ga ba kry-e selo tšhelete bana ba ya sasa le dira eng a ba go le bana ba bana di-certificate mma bona o tlhokofetša snapasa ke emaemeng tate moremi bana ba a go ne ntho e ileng ya nthuša ba rile ba nyaka ke ba diele ke dinthong eo ko tšea madi. O ra re ma-social worker ba paletše ke go thuša gore bana ba ba feleletše ba e ba le dipasa kudu ntate moremi. So Makoti wa go dirang ka bana ba ge e le gore re mo file bana ba ene bana ba bane dipasa? Nna ke tsebe o nompotša re dijo di kile di atla kua so ba rile ba di tliše ba ba tliša kua ba re go ka pela kua Mamelodi o ile ampotša gore kua go ka pela. Makoti bana ba go ge le dutše le bona moo ba sene dipasa le ya go fetša ka go dira bjang ka bona? Ba dilo tsa bona di apala bana ba eme nna o na re nka ba irela dipasa a ke tlhobane felo le bona. So lo fetša kae ka go dula le bana ba sene dipasa? O mongwe ba tlile le yena mo a ona motho a re le ntisang bana yena mo he ke bua mmereko nna ke kera ba šile ngwana mo
ke bana ba mengwage mekae ba fela ba banyane o mongwe o na le 15 o mongwe o na le 8 years and then social worker ke tso maloba ke a tswa le nna maloba ba re bana ba a o kgonagale even le SOS ba ka se ba tšea ba la fele ga bo papa go bana ba ke kae nna re se papa go pa o monyano papa go dula kwaga. Okay, so ntongwe ke nyakang go le botsa mama ge bana ba belegwa mma go bona le gona bana ba swanetse gore ba kreye karata ya clinic karata tša bana ba tša clinic di kae di gona why bana ba bane dikarata tša clinic bana ba palela ko go kry di-certificate tate moremi ke tlogile ka ya home affairs tate moremi ka home affairs ka re ko direla bana ba diretse ba tsene ka home affairs ba mpotse ba re ke tlo dia interview ke ile ka re ko direla bana ba interview ke ile ke tsena ka interview re go tsene bana ba pele tate moremi go sena go tsena bana ba go tla nna go tsena nna go tsena le o mogolo go tsena le o mogolo ba butša ba re la ngwana ba re mo wena ba re mamogolo wa go o ne le passport na ngwanola RA mamogolo wa go o ne le passport na RA ba mutšhala gore passport ke eng ngwanola a re ke pasa ba rwa itse ba passport a re ke ela ya gore batho ba ka ntle ba kgone go tla ka mo South Africa bana bile ba re la nna ba re ke tswele ka ntle ratšo he re tswa re tsena ka mola ba mpha pampiri wa re pampirela ke tsamaye ko dia nthong eo di-blood test tša gore bana ba ke nnete ke bana ba sestera ka na ke tlogile le pampiri tšele ka fa mokhanselara ka re mokhanselara gape nna ke tla bana le didilošidi ba re ko dia di-blood test mokhanselara a re ya go social worker Falbank ke ile Falbank social worker la Falbanka a tsama le nna wa pala go tla ntatekekana a nthomela a re ke ka tleliniking tleliniki ba mpha lengwalo ba re ke mametlhake ka mametlhake ka lengwalo lele ke fitla mametlhake ba re o ka se kgonagale ke boele morago gape motlhanka kore ino ba up and down a ke sana tšhelete ya go namela tate moremo ba ronya ka go dia di-blood test tša gore bana ba kgonotse bana ba sester gore gore wena bana ba ba fihlile kua ba bolela re wena o ne passport o motswantle Makoti taba ya bana ba o santse ba bue gae re tle re riele bana bao di-birth certificate and then ke mongwaletse message mo founung ka rena ka re bana ba tlo boya gae tshwanetse bo ke ba tšele di-transfer di sie ko sekolong ba kgone go boya gae no ntle le gore ba tšeale di-transfer bana bao ba tlo tsena sekolo like bana ba tlo fetša bana go tlo tlhokagala gore ba rie matric so bana bao santse ba be ba ne le dipasa a gone gore ngwana a ka tla dula mo wa sene pasa le tlo feleo ba ngwadiša bang di-society re mo founetse e re mmotsa ka re bana ba boya gae a re yena ifi bana ba boya yena wa tsamaya ka moo o tsamaya o ya kae mama tate ka kapa gore ke ba fetile ke re ke a tsamaya tate kapa ka mole ke feditše tate kapa ke founela ba gešo ke re ke bolaya ke tlala ka mola ke nwa dipilisi a gone ntho e income e tsenang bana ba le ba buša a ke ne tšhelete ko ba thuša yona tate ka kapa ko ba fang le nna ka bonna ke nwa dipilisi tate ka kapa ko ba fa eng bana bale he le mpona ke le mo tate wa mpona gore ke sweathabang ke nwa dipilisi tate ka kapa wena o ja eng mama kua gae ke ja ka makhelwane ma next door ka mo next door ke ya ka gona ba kgone mpha tee ka nwa tee nakong ba ntšhelela bopinyana ba rotla diaporitšenyana wa diaeng le gonyele ko go botša sentate kapa ke tlogile ke dirile phutho ke šile phutho mma gorena a ke tsebe ma mo ge mohlomongwe o bo o le monna re be re tla re o kgona mebereko wa mohuta ba mara go o le motho wa mme go ra gore mebereko ye o ka e berekang ke ya bo di-kitchen ka mo metseng go thuša ka go aena le go hlatswa mebereko ya mohuto we o ile wa e leka molagae no mo bophelong ba gago gona molagae mohlomongwe le bo kutu sporto ka gore ke nnaganyana tša kgausi bo mmakometsane mo gae mola ke ne le mme o ka mixdone le ompitša ka mohlatswetše wa šeng o ile wa o maketa mara mmereko o laeke gore ge e ka ba gone le ba e leng gore ba hloka thušo ya matsogo ka mo gae a senke wa o maketa mmagorena ka nnete mara go o hweditše o a bereka ntate ka ba kudu ebile ke gore ga wa ke nyako bola mmereko ona ke a bereke ko o kry-ile ke ile ka bereka sekolong ka bereka la bona daka ke tlhakantšha daka le banna ba ga office ya mo sekolong a borena gore ke kgone o di thuša okay and then
ka letlhakoreng la mokhanselara tabeng tša mebereko re tlhong re bona ya di-EPW a senke o tsena o zamazama tate kapa mola re noko ba re batho ba bereka mola re noko ba re batho ba le batho ba bereka no bona batho ba bereka a le tsebo re ba hirwa jwang aowa nka bolela maka a ke tsebe ke bana besho prof ke kgopela gore ke kgopele motheeletše gone jwale ba re theeleditše so go tšwa kgolele kgauswi gore bomme kapa botate kapa batswadi ka mo malapeng ge e ka ba bana le meberekwana ya go nyaka batho ba go hlatswa ba go šala le bana nke ba thwale mme ga se gabotse gore mme a robale ka tlala ga se gabotse gore mme a re a phela ka dipilisi e le motho wa mme ka tsela ye a hloketša go ja ka gae batswadi re a kgopela ofisi ya ga moremi e butswe ge le ka founela bona go ba la founela ka kapa la mo inboxa go ba la bolela la tekopantšha le rena re botseng gore mme le ka mothuša ka eng le batheeletše ko gae mohlo mongwe ka taba tša matogwana ka gae le ka mothuša ka eng re bolediše magagešo re gona re a boledišega ge le nyaka go kry-a mme ke rena re tlo tsebang gore na le ka mo kry-a kae and then ke se mme ke naganang gore o a se hloka and then as long as go sa tsamaišwa taba ya bana ya gore bana ba lokišetšwe dilo tša bona gore makanyana wa gona a tla thuše bana ba a thuše le mme and then mme go ne le se a se dirang and then a kgona go te thuša mola le yena go tlo loka motswadi le seke la iša pelo gole le seke la iša maikutlo gole go tlo loka radio ye e theeletša ke batho ba bantši prof ba e leng gore go ndua le ge re bolela ka tsela ye go ka ba le o mongwe wo šetšeng a nagana gore ke ne le bopinyana ka mogae ga ke boberekiši mma a ka bo kry-a jwang so re a kgopela magagešo re kgopelela mme gore a re buileng dipelo tša lerato re buileng dipelo tša kolobohloko re thušeng mme ke motho a phelang ka dipilisi motho wa go phela ka dipilisi ga a swanela go hloka tša go ja ka gae ka baka ra re dipilisi go dinwa di nyaka dijo ka nnete prof abuti salo e fa mma go neng tšhelete la mafelelo wa bona gore taba ya gore lena le je bose ka moo gae mmago a sa je selo wa e bona gore e bohloko ga ka kang baagelwane ba go sapotela mme mola e le gore wena ka moo wa šoma and then wena le makoti le thabile ape rena mo re dula mo re dula le bana ba tsweletse ka moka bana ba re dulang le bona matoga nkisa dialens ke di 2 days then wena o šoma o toga eng malome ake nna le toga le ke le togang like ke toga kgwedi ka moka mare wa le ka baka la gore ke dula le bana ba dula le bona ba 5 ba mafelelo ko tsena kereke ke dumellana le lena ebile ke bua ke sa dumellane le lena ka lebaka la gore a ke re mmago lena le ka kwa ba re o bolaile ke tlala ge nke ba le gausu le lena nke be e le gore seo le se jang bona bo bošalang ka pitšeng ba mafelelo nke be bo thuša mokgekolo go na le gore a thuše ke batho ba baagelwane gomme bana ba gage ba le gona mmago lena ka se lokele ke selo ntle le gore lena le bana le tle le duleng fase gobane le swarane ka dipelo le lena le tlo no bola go bereka tšhelete a le tlo bona mo e yang gobane mama ga o ka mo pelo ga ge bohloko ngwana ka wa bereka ba ja mo baleng yena a je selo and then le lena mo le go ga boima o ra ke ne motswadi gomme motswadi a le gona a phela ke gopela go botšiša potšišo ye nngwe se yona mo abuti ake abuti ke kwešiša gore ka mokgwa o tsebang wa bona gore mmago o godile boima ene mmago o phela ka malwetši ene mmago o bolela polelo nngwe ya gore mmaga a senke a monyaka and then le wena o gola le kgono mmagoshu o bonala o ka re ga go nyake kore nto e bontšha ga botse gore ka mogare ga family ya lena go na le generational curse ye e leng gona ye e khasang bana gore ge ba santse batswadi ba bona ba ba godiše batswadi ba tloge gausu le bana ba bona bana ba gole ga boima ba ne ba nnoši koko
ke gopela go botsiša putsišwe o nkarabe ka nnete ye e tswang boteng ba pelo ya gago o sa bolela le kgarebe be e dula le ngwana wa gago a wa bila ke na nomoro tša gago senepe se ba reng se gona ka mo founung ye ya gago e re ka checka re ka se sekry dinepe di gona ka moka mo founung ya why dinepe tša x ya ngwana wa gago di le ka gare ga founu ya gago tate ka kapa difounu tšeki ke moremi tate moremi Ee. difounu tšeki di no dula dilo tate moremi mona mošima yone wa ka tate moremi ga botse nnete wa e tlhoka go bolela nnete nnete nna ke ye ke e nyakang nnete wa e tlhoka tate Yeah, mola ke- mona mošimang yone wa ya ka ke nyaka nnete a nna. ka tla re Eh, tlhaka-tlhakantšha eh, nna le basadi ba gage eh, ngwana wa ka o ile a mphounela ya ke le mo gae eh, a bolela ge e le gore yena o nyaka gore ke ye ga bo ngwannyane wa gago wa mathomo mm, ke go mo lokišetša ditaba mm, nna ka mmutšha ka re bjalo go o lokiša ditaba le wo o le o dulang le yena ka baka la gore ola o go tshwentše ka 1 2 3 jalo go ra gore ka mokgwa wa ba differentšha basadi ba gago bona gore o ka re mokaone ko mofei mm, a sanka mphetola go fitlhela le lekgone mo e leng gore o dirile o nyetse mm, dankwatatsa kapa mm. ee so picture tša o a neng le yena go njwale o ne le tsona di-picture tša ke na le tsona picture tša bona ka moo ke ra tša o e le go mosadi wa gaga a neng le yena ga bjale o ne le tsona ke nagana di gona mo founung yaka and then go ya ka wena ka mokgwa o bona o ka re morwa o sa fela a bolela le ola wa x ka ku ola morago botse fela o ba sa bolela botse o ne difounu tša gage o o wa ka o Ee. ka baka la ngwana a Ke- ke rone ngwana na o na le Ee. tsona nna Ee. aowa ke ne tša o ke ra difounu tša o a leng gona ka mo founung ya gagwe e le go mosadi wa ileng a dula le ngwana wa gago mošimana ka gore ne natso ke rela wena o ne founu tša mosadi o re a di nyaka mosadi wa mathomo Ee. aowa dinepe tše di tlile buang ka founung ya gago dinepe tse di tlile ka di-facebook ntate moremi o tsena facebook gane koko ee tate moremi di tsene ka facebook mo koko le founung seke ya la re ganetša ka difounu a ke re re nyaka go lokiša taba ee di gona difounu ntho e dinepe tse di mo founung ya ke nyaka go tseba gore na difounu tša mosadi o e re ke bone coli mathunyane call mr moremi on ya ee mpotse mo ee ke re nyaka difounu tša mosadi o a leng moo o ba reng wena wa mmea a ke natso a o ne difounu tša gago ao a ke natso allright a ke no ebile a ke tse gore sa le ke mmonaneng tate moremi wa tseba Ha ke mama natso. e re ke le botse a mo ke natso phone number tša gage ntwa ke e bonang makoti oki o bo o sa morate ka lebaka la mabaka a rileng Ee. ka diphapano tše di leng gona ee and makoti o a beng a dula le ngwana gago bo o morata ka lebaka la gore nkebe mo go ngwana gago a le gona nkebe a itla ga ya kry-a mo gongwe nkebe o ija a ntate moremi e re ko go tlhalošetša kgarebe ya ngwana o ka ya mathomo nna a gone kgarebe ya gage tša dutse le tsona ke ileng ka di tlhoya a sang ke tlhoya motho aowa nna a ka tlhoya motho mo kgarebeng tša gage ke ntwa ke reng mama nna ke nyaka gore re thuše wena mara re go thuša ka nnete ye o e nyakang a ka tlhoya motho papa Aowa. that's why o kwele a botile yena ke mmoditše phoso wa gage kare o tswa go nyala a robala bogoeng bagonyana ba boa ba mohloka Ee. ke phoso and then phoso ya bobedi shi ka gare ga founu ya gago go na le dinepe tša x ya ngwana wa gago and then ke nyaka go tseba gore na a kere o ne ngwana le yena garebeo ee and then ka ge le re a le ne difounu lena le mmago ngwano ka bana ba le bolela jwang go bolela yena nna a ke bolele le le yena bolela ka yona facebook a ke bolele ka facebook le ngwa facebook a ngwanyalo a ke nayo buang ka re le re le tšere dinepe mo go difounu la tsore go diagang tate moremi founu ya ka ya mathomo ya ka ya mathomo ne ke na le yona ne ne le difoto tša bona ka moka ya ee nako ba nyalana mola ba tšeana mola gae ee ke di kry-ile ka ntho e ka account ya founu ele di tšere account ya founu ela ya mathomo ee and a then mpha tšona yena okay Aowa. malome abuti oe o sa bolela le yena garebela aowa taba ya gore mama gwa mme profile picture ile ya go swara jwang a ntshwara gabotse ke no ignora nta ee ke no ignora sona ne nna ke se bone straight ee because nna ke se bone ge ke boa mbereko
mosadi a gešo wa mpontšha mo founu mo profile picture ya WhatsApp wa kwešiša e ke re wa mpontšha re bona mama go beile senepe se se mo WhatsAppong ya gage o le mo Facebook ye nngwe ya gage e gona se gona se seng sa nako ngwanyana la apere tradition wa kwešiša so nna ke maketse be ke fetileng ke bona senepe seo a apere dress e white ka dikhabela tse black wa kwešiša a apere le badge and then mola ya bang wena taba ye o ile wa founela mama go a leka go mofa khale mo godimo ga yona wa tsanga ka mmoja be ke fetileng ke no re maybe mohlomongwe ke aim ya gore go bušiwa bo mong botlhoko ka khomolela ka re ke khomolela ke ka khotla o ka etlo ba le ditse a le re tloga le no tloga gona mo be ke fetileng go fihlelela la le go di la le go okay re ke nna ke thomile se bona be ke fetileng e ba mpontšha mo WhatsApp a mpontšha mosadi ya go so bona mo WhatsApp ya mama go beile senepe se se mola wa bang le yena mama le ile la dula fase a go botša kgolo ya gage gore o godile jwang mma gore o ile a latlhiwa mma gore o godile boima lapa la dulang ka go lona ke lona la koko o mo robile nne wa di tseba taba tše gore o ile a roba motholo kgokoloto ke di tsebe tšeo nna ke di tsebe tšeo koko ditaba tša gago tše dintšhi o di rera le mang mo e leng gore ngwana wa ga goreng ko motee a di tsebe taba tše tate Moremi taba tša kgolong yaka mošimo yano ke mmoditše gore ke go tšibang go fihlela ke ba kaka ke mmoditša gona nthe ke mo fihletseng yona ke ya go leboga mama o kompotše mo jwale ka motswadi o fila jwang ge ngwana a bereka wena jwale ka motswadi o sene dijo ka gae ke go ga boima tate Moremi ke nyaka mpotše maikutlo a gago gore ge ngwana wa gago a ija moaleng wena as o le motswadi o sa je ke nyaka gore a tsebe maikutlo a gago mmotše gore like o tekwa jwang o bo tsamaya o ye go bona baagelwane ba fetse ba go fa dijo baagelwane nna wena jwale ka motswadi maikutlo a gago a ba jwang ke mmotse tate Moremi ya ke kgopela o bolele le yena a le ngwanaka ke kgopela go botšiša gore ka se sebaka o tekwa bang ga ke ija ga bomakhelwane dijo wena o robala o kgoši mola wena o tseba seemo se ke leng mo go sona ko wena o tsebang gore ke phela jwang ke nwa dipilisi ge wena o ija di a wela na ka baka la gore ge le subela o swantse o tseba gore ke a ja ke nwele ke dirileng ke kgopela gore go jwale o tlhaloše gore o tekwa jwang ge wena o ija nna motswadi wa gago ke sa je o tekwa jwang ya sesi ke be ke sa go romelele tšhelete ka nako bana ba le mogae ali o romelela go tso ya o ka bolela ntse ke bolela sesi be ke le romelela tšhelete ka nako bana ba le gae ke kgone ba le tšhelete e šalang ba kwešiša godimo wa tšhelete e leng gore ke ba le yona ke ne le dikolotwana tse ke ne le tsona tse ding tsaka no wa tseba le wena sesi ba kwešiša ke ne le go kry le gore le nna ke ne le go sokola ya gore ke mpereko ba kwešiša gape le gore le gore stoke dibidinyana 2 casenyana at least re kgone namela ke mmereko ba kwešiša le be le maloba last ne ke bolelo le wena ko go tlhalošeditse gore mathata ke leng ka mara ga one ba kwešiša nne teke go tlhalošetša gore ke ne problem tša ka dinamaso nna o nyako o kwešiša ba kwešiša seo se nyakang ke gore wena o kgone fetša kgwedi ka moka o sa mfounelo o mfounela fela ka nako o lebeletseng gore ba re ke di-25 morago ke ra tšhelete then go tloga mo go senoko ge nkare ke ne 200 300 ko o romeletse yona then e chaile ba kwešiša ga o sa nyako tseba selo sele ke tšea le bana ba dula le nnamo ba kwešiša bana ke sokotse le bona ke nyakela bana dikolo ke nyakela engeng sele o tsamaya mo December ba kwešiša go fitlheng gae ga o nyako o tseba selo gore go diragalang ka bana o ne gore selong bana ba tlogile mo go wena ba le mo ke romeletse bana ka December mo bana ba tla mo gae
wa kwešiša wa tšea bana rekile grocery wa robadiša bana ka go makhelwane wena o dikela di-bottle store go nwa loko tša batho wena lo tsamajala o ditsamane wa kwešiša mo le le gore le last week la kry-a tšhelete ba re a botšeto o boditše o kry-e le 30,000 wa kry-a 30,000 for go sallam wa kwešiša bampotša bane ba sampotša gore 30,000 e be enola bottle store wa kwešiša nna ke la expect gore ke swantse ke sware go buang ka taba tša mokhuto ke di fitlha mo gone mo le le gore nna ke busy ke sokola le bana mo ga le nyako tseba gore go diragale nna koma bana ba swa ba namela di-transport o moane ke 450 o kwešiša bana ba 5 o kwešiša wa mafelelo o patelela crete ke 700 o kwešiša from wena mo tšheltaneng nna ke swara ke swantse ke boe ke namele ke mmerekong ka yona tšheltaneng bana ba swantse ba boe ba je ka mo ntlong ba swantse ba kere ba ya sekolong each and every day o kwešiša tšhelete go ka e tlhakantšha e dia bokae plus le nna ke spendang fo go namela nna ke le wane ke ya mmerekong o kwešiša ke reka 12,5 ka mantaga ka freitaga e fedile go nyakega ye nngwe almost ka kgwedi ke reka bobuo ka lekanang ka mpore 50 kg mara ke le tlhalošetša le kgone go kgopelela gore eng ke a bona mathata nna ke leng ka moara ga ona ka se sebaka ke le tlhalošetša ka bana lena le phela le ntsepiša gore lena la tsamaya le boela gabo le na tlebgate nna ke swantse ke reng ba kwešiša go nua le nna ke kukile mageta e leng gore ga a nkama ba kwešiša gore nna ke sa tlo kgona gore ke be le bana mo bophelong ba ka total gore nna bophelo ba ka bo ka gare ga toronko bo go stage ba kwešiša go sa kgonagala rona tša bophelo ba ka nka tla ka diphethagatša gore rona tša bophelo ba ka di feleletse gana mo HIV ba kwešiša ka mathata e leng gore a nte bana ba bone le tšhelete le nna ke rile ko go botša le December o nkry-ile mo ke apere boroko ba marata ba kwešiša ka go botša kare ke pala le go reka diaparo ba kwešiša wa mpotša gore wena a o e tsene wa bona mosadi a ka šiwa nthekela founu ka tšheltenyane na le yone ba kwešiša pelo ya ba botlhoko ba ka la reno sene founu ka tšea founu e le elemsa ka go fa yone wena a o ne thaba ntho ngwe le ngwe ge e lebane mo go wena selong wena o bile shapo wa bona nna ge nka tlhoka tšhelete go ya mmerekong ngwela nka seo gona bana ba ile survive bjang lena lebeletse tlhakore le le tela gore lena swantse le be shapo what about go nua le bana ba lempileng bona ke dulang le bona a na bana ba swa ba sa nnoja na a kusimolola le gore ke reka 12,5 itaga e fedile a kusimolola ba ke rekile 12,5 le kgone fedile o sa swantse gore ke nngwe mo gare ga beke ya fela swantse gore ke nngwe go gare ga beke mo gare ga beke la ya fela swantse gore ke nngwe ya fela le ditšhebo tša gona le lekaneng gapele tse re utswile ka gore re bolele gore re kry casenyana tse pedi re rekiše gona mo e le gore re zamba go kry-a survivor nka le ka mokgowa ko go kwela buti wa tseba o boletše ntlha ye nngwe ke be ke nyaka mara mama nkganetša ka yona abuti o mama wa nwa ne a re gana ke re jale mama nako nngwe le o kry-ile bokae ko sanla mo mama ke kry-ile 13 tao ya ebile e ne le botlhatsi wa mme wa next door o e bone ke ile ka mmontšha le go makhelwane ba e bone o dirile eng ka yona 13 tao ba ke re be ke sa dula le bana ntate moremi 13 tao ke berekišitše engwe ka rekela bana diaparo tša sekolo godimo a 13 tao gwa šala 8,000 a ke re be ke dula le bana o mpeditše a re sesi ke stranded mapele mmagorena diaparo tša bana di jele 5,000 a di a ja bentse re reka a ka ija ka moka ntate ka kapa ko go tlhalošetše be ke phele ke reka nako ngwe ke ema ke phele ke bare ke je diaparo ke re tša sekolo ba le babedi wa šala ye nngwe ke tswaletše 8,000 ntate moremi 8,000 ke e tswaletše gore 8,000 e tlo nthuša mo lagae ko lokela terata mo lagae ke reke le disofa ka ntlong so ba tlhagela ke probleme yena a mphounela a re sesi ke ne le probleme mo toropong ke ne le 8,000 ka bankeng tate ka kapa 8,000 ke tšwe e bulela ke na le mosadi wa gage ka tsena ka accountse mo godimo ga 8,000 ele ke tšere 5,200 rand ke reketše ngwana wa gage diaparo ka yona mosadi wa gage o mofe yena oki a ne nnae le gahlane jwang dishopong le palla ko go gahlana ke ile ga gage ke robetše ke ile ka go straight ka mokhukhung wa bona tate moremi re tlogile ka montong le batho ba bone dobile ba makala ka tsamaya ka o rekela ngwana le diaparo tša 5,200 he re fetša ka ba ka tsena ke ibuletše ke ne le yena mosadi wa yena Maria
re buletse re le babedi ka tsena ka reka tša nto ngwe le ngwe le ngwe ya ngwana e nyaka ngwana o tšee le di-aquas o rekele ngwana a re mama zala di lokile ka reka ke re go reka nna ke rekela ngwano reka tšhelete le ba re 5 di le feletse di le 5000 ke reketse ngwano le maotwana go sepela ka mo rekela di dikuta di ditoy ka ba ka boa ka mo rekela di-pampers le mabupi a go jewa a ke a bana a ke tse ba re pitša le ding mabupi a gona ke mo reketse le lotwana la go sepela go tlogeng kaka go sa gona ka boelela ntate Moremi ka go ba rekela gape ke rekela ngwano tšhelete la bjala e sa le ga mokgwa yo ke tšegile ka go rekela ngwano dilo tše ding ex ne ke reka ka ba ka tsena ka gare ga KFC ka ba rekela KFC ntate Moremi ya gore ba šale ba ija ka ntšha 200 ranta ka fa ngwanyane o Maria ka re 200 ranta le tate tsoša la reka case a dibiri la kgone gore le phele re le reka tša go ja a ke nako ke tsamile le ngwana o menyenyane o ba bolelang ka tabe ya case a dibiri a ke ikušiša case a dibiri go rekisa mosadi wa gage go rekisa dibiri ku ka mo fa 200 gore a reke case a dibiri ba kgone go reka borotho ba tetsoše ka gore o mpoditša a ke ne se le mamasala o ka se kgone ka mo fa 200 he ke tsamaile mošimane ka ba le mmere go sene kwano mo go bona a motlhalošetša gore mosadi ya gage ga a sa reke dijo go a lwewa ka tsena mo tshwaneng molo a mphounela a re sesi mokgekolo wa gešo a forujara a ke ne tšhelete wa mpona gore ngwanola fele ke motloketša ga bolele ka ngwanola ngwanola ke re dikolo a senke di bule awa ke re mo gana ke re bjale nka o fa bokae ore at least nka ne kgone mo rekela kekenyana ka mothabiša awa ke tsene ka mola ka mo rekela kekeo ka mo rekela dilo tšeo bile a ka re ke mfile tšhelete ka raga nna ke a sepela ke a gae ngwana o le tla mo romela ka gore dikolo a senke di bulwe ntate Moremi ba go fe nnete ke boletše le yena mošimana ka re le ka tshwaneng molo mosadi ya ga ga se tsebe story seke tseba ke nna le yena re le ba babedi ko go kwele abuti ke kwele le bolela gore mama o kry-ile tšhelete ya Sanlamo a ya go enwa di-bottle store nke le re nna bana bele ka taba yeo le no re fa yona ka botlalo ka re yena šuru o jile tšhelete le wena nna ke e boditšwe ya a ke re bare ke nto le gore ke e boditšwe ene ke e boditšwe maloba go go diriwa tsona taba tse tša magadi a kwešiša ke e botša ke motho le gore be re tsepetse le ena gona ko a ntlhatholela gore go diagalang a kwešiša motho o ba bereka le ena gona ko sekolong a kwešiša re tsene a le ka moka a le sekolong ke kwa mama re 13 ke kwa ka moo ka re head office re 30 tao nna ba mpoditša ka 30 all right ke 13 ene di tlhatso ba e boneng bona ko sekolong ene ba e boneng ene wa tseba re ntwa go kweša bohloko ke wa ke gore wa bona dilo tša le bojang tšona gore o di dirile tseo last ke kry-ile polelo ya gore botseng ke be ka se sebaka since gore le gore ke se ka tswa ke sa gae ne ke le motho le gore ke emetse mapodisa e le gore swantse a tla tukua mmereko waka lokoša a tla ba tsebiše gore yena o nyaka o mpoditša re yena o nyaka 5,000 ya gage ya reketse ngwana ka diaparo nako ngwana ka sabelego sa lesea lokoše ke le motho e leng gore ke swantse ke be busy ke lokišana le tšhelete tša gage tše e leng gore ka re o ile mpotsa gore sale le nna sala re nako ke stroya a re sale ka go thuša ka dieta o stroya so dieta tše ke di rekile so black ke di rekile boka tšhelete ka moka ke hlakana all in all a mpotsa gore o ka boletse bo ma 7,000 a re ke nyaka tšhelete o yaka kore ka ka topotsa gore go no swana ge le gare ga a tlhaloša gore o reketse ngwano dilo tšeo o tshwanela tsala a sa mo direla selo ka baka la gore tšhelete ka moka eo ya nyakela motho e le gore ke busy ke nyako tlhakantšhana le ona gore ga kgone e kera pega kry e a nyakega ke nnete o e nyakile mama a tseng ke re ke nyaka tšhelete ya ntate Moremi wa tsa ke rile mo go yena ka re thušo ya ka go e nyaka wa e kry-a go e tlhoka wa e kry-a gone jwale nna ke re mo wena ke re kgopela o nthekeletša o ja o nthuše ko patala sose ke kolota 3 months o mpotša ge e le gore a go ne mo nka tsamang ka o sama 100 rantanyana gore ke kgone go patala society a se bokaone o ne mpha tšhelete tša ke kgoneng go go thuša ka tšone because tšhelete tše gone bjaleng ke be di nthuša ke kgonne go go thuša ka tšone ausi Maria asha mpotša ditaba gaetšedi mama o re le kgonne go gahlana dimolong
la reka ka mokgo le rekang ka gona nkane le kgona go gatlana dimmolong le palela ko go gatlana ka gae o tsile mona pele ne re sa tsore o kry-ile tšhelete a kere o re tšhelete ga ya go e bulela baane le wena o tsile mo ene tšhelete e berekileng a se 5,000 o bolela nnete ee ko account re berekitse ke 2 point something ka ba ka re o e lokile la e bona yo mo e berekitse yena a nnoši ye re berekitse ko account ana le nna ke 2 point something a tsamaya mo banka ya hae ne re setse ka 7,000 something ye nna ke e boneng and then ya dipiri a re o mfile a mfa yona re tsotse o mfile tšhelete a re stock o ile ha a tsamaya ke le ko mmerekong a mfounela re tšhelete ele e kae ka rena ka re tšhelete e ka ra Starbucks a e tšea a tsamaya le yona and then mpotse mo kgaetšedi yaka ka nako tšhelete e tswile ke nako magadi a setse a fetile akere ke before magadi ke before okay mpotse mo o mmatswalo wa gago o anwa o anwa because nna ka mogo ba re boditseng ba re tšheletela e feletse bottle store na ya bottle store every week ntle le go kwa batho ba re lena le ile la mmona ka mahlo a lena a nwele nna ke tseba a enwa flying fish owo wena o ile wa mmona a swere flying fish nna fale ka mmona a swere flying fish gona mo rena mo o enwa ke mang enwa ke yena mamazana enwa ke yena mamazana last tour la tlema ka December yona December re ne re ilwa re ke tsengwana diapara o gopetse yena monna wa ka re o gopela mo rekela savana re tsene re le two re ka savana tse two mo ba reng ke mavendeng jwale lena mama le nyakana le dijo ka mo le rekana le majwala go tura tate moremi ngwanyado la bona maka ba nthomela ngwana tate moremi awa mmagorena tate moremi a ke no dijo tšeo mmagorena ke nyaka go lokiša se sengwenyana nke le se ke la no tswela pele go mmitša ngwanenyana wo ke makoti a lena ke a sore ntate ka kapa ntate moremi la bona tšhelete ba bolelang ka yona a se le 30 a e fitlhe batho ba tšhelete e rileng e tswa ke botša o somong ke re la tsoa bommereko ba nthopile ke ne le paki ya ona ka re tšhelete ke bokae a re lokiše ya flying fish ebile a ke ne flying fish tate moremi a ke eno dilo tšewe aowa tate bibile a ke tsebo sale ke dinwane dilo tšewe ka nako o gamola mmagorena staffo sa gago beileng jo mmagorena kgotso ke be ke nwa castle light ekwa ke be ke sa no flying fish nna flying fish tate moremi a ke e dume le mo e dutšeng a ke eno ntwewe wa o sa e dumeile go dirang tate moremi we a sanke ke no e thatša le ka molomo aka tate moremi flying fish of 24 tla bolelang ka yona e tlile le bona go nwa bona ba le ba babedi tate moremi bona batho ba banwa ebile ba ntlogetše ka gae ke šetse le ngwana ba ya taverneng ona last year a ba go botse nnete nna a sanke no nwa le bana ebile ba se ka nthomela maaka bana ba ene tšhelete ba reng e tswile ke 30,000 tate moremi go tswile 13,000 a ke tse motho a ka founa gore go tswile 13 ke ile ka ba ka e bontšha makhelwane ka re tšhelete ya ka shi mo founung ene tšhelete ba re go berekile bokae ngwaneng nka tša le statement and then godimo ga tšhelete gago ge o e bontšha moagelwane ka gore moagelwane yena o phela go thuša ka dijo wena o mo thušitše kang mola tšhelete ya tswang moagelwane aka hawa moagelwane ke tate moremi ka se mothuši ka tšhelete tate moremi wa ile sa mothuši ka tšhelete ka gore go o tlo o bola ke tlala o lebeletše yena mama tate moremi ke mothušana ko ke sa bereka ke motlela le dilonyana 13,000 kore o no e momona wa e momona ntle le gore tate kapa be ke tla le dilo mmerekong ke phele ke mofa wa re bola ka 13,000 tate mokakapa owa ebele ya ka gane tate ka be swantse ene o thuša rena ka and then jale wena o bontšha moagišane 13,000 o ne le morwa nkane o sa bitša morwa go wa re morwa gape jale mašokotšoši ake morwa wa ka ntate ka o rata tšhelete ntate ka ba o ntšhala morago a se ka tlhoa sa ntirela selo nna ke dutše le bana mogae ka ga sa ntirele selo le gone jale o rata tšhelete ya ba ka se le ena le makoti aka ba ka se ntirele selo ntate ka kapa ene tšhelete gore ya tsena ke boditše ke bona ka re ba sanlam ntate ka kapa ke ba boditše di-phone number tša bona gore ba ntšheke mo go bona a ke tsena ganyane abuti
o mama go a ga botse mama wa fokola ene o go betse mogopolo go tloga bosieng ka kgolo ya godileng ka yona ke a khatlega mo o mpontšha patch ya kereka ga borena e botse go ra gore mo gongwe o tla boa ba ga botse ke duma gore wena le Makoti le re thušeng gore mama a loke a be ga botse ke ne kgopelo ya gore tše mama a di dirileng e leng diphoso go etša ka ge malome ka kapa le boditše ke kgopela gore le tšweleng pele le moswarele ene abuti lapa ge le paletše motswadi le ya ga ke ngwana mmago ga a tšwe ka lapeng la gabo ba kgone go nyala ngwetši ya lapa e tle e tsoše lapa la gabo mmago le monyakele motse o e leng gore abuti e tlilo ba ga geno o e leng gore motse o e tlilo ba motse wa mosadi wa gago mo magweng ke tshelong ke mošomong wa matsogo mo e leng gore bana ge ba ile fao ba ile go berekela fao bano ba ba dula moo e tla o tlo nyake stene gae o nyakele mamago a tsebe gore o dula kae ga gage ke kae wena ke ya go bona nko fe Makoti gannyane Makoti lapa le ya ga ke mosadi ena go ne bogadi ba go hloka dipolelo ena go ne bogadi bo bobose bogadi bo pala o sa tsena ba go thabetše ga bo etla kua pele ba go fetogela ene ke tlo go botša ntong wa kgaitšedi yaka le go ka ba Makoti o se ka tsoga o nwele buala wa bo wa bona ke mmatswale gobane ka tšatši le go e ba bothata mmatswale o tlo go bona o tlo go fetša bolela mantšwa gore ngwana ka o no ya go nyalwa setagwa o nkwa gabotse e re ge o tiketla le mogalabo wa gago tiketleng le ne le nnoši le lethoko make sure gore diphoso tša gago di bona ko wena le monna wa gago ge e le mmatswale wa gago ga a di bone ene ge o ne diphoso le monna wa gago le omanyana nyakang pleke ye e leng gore ba gabo monna ga ba tlo kgona go bona gore o ria eng monna o cause o tsebe gore le ge e le gore monna o ledile a go tshwenya wena ge ba ka bona o mo iša letsogo mo pele ga bona e tlo ba wena o betha ngwana wa bona ene ntongwe e leng gona mama go dula mo magweng ka ge malome ka kapa le boditše go ka se go thuše e tla gae o tlo nyake stene o tlame tuku lethekeng o etse basadi o tlo nyake lapa la gago le bana ba gago lapa le e leng gore o tla bo le nyaka e le la mmatswale wa gago ene tše mmatswale a di dirang tša go bea dilo di-status di-Facebook di tšea dilo tše o di beele ka thoko ngwanešo ene ke kgopela gore o ye gae o ye go botša ba gae bokgomo bakgekolo ba babedi ba go tliše bogadi ba gago semmušo ba tsebe bogadi ba gago e se ka ba taba gore o nyetšwe mara ba geno ga ba tsebe lapa le wena o nyaletšweng ka go lona o mmatswale o le rietše phoso tše ntšhi go etša ka ge le lena le mo rietše diphoso gobane ka gare ga maphelo a lena le sepela le thušana ebile le sekana dikoloto so ke kgopela gore wena make sure gore each and every day ge o ija o gopole gore seo se jang mme wa go belegetšeng monna le yena go be le se a se jang le ge o ka se mo romele tšhelete e ka ba e kao romela mmatswale wa gago tšhelete gore le go sasagele ya go seka molato mmatswale go tle go bolele wena gore wena o mo rometše tšhelete ke yena e jileng a o tsebe gore o rile eng ka yona ene ke nyaka go botša mo mmatswale gore o mo kgone mo rekele diaparo o mo rekele dijo ene mmatswale make sure gore o mmolediša le bana ba gago gore bana ba gago ba tsebe gore koko wa bona ko mo jwang ene ge mme a le tshwenya le swanetše le re botse o swele mmele ka moka šo o tshumile ke mama nna ke no thoma ke hlohlonyela ke le mmerekong a ke tse gore ke o no thoma o hlohlonela ke thomile ke le mmerekong ka 2010 dilo tše di thomile e le patsonyano e kakanyana e hlohlonya ka mo kokotong so ke ngwa ya go sa se ke lebelela mo spilling ke no kry ke tswele dikhala le mo matlhombele gona o tlo tswa dilo tša go swana le tša go bane nto ke mollo wa badimo ko go bontšha re gone nto ngwe e sa speleng ga botse gona ka mogare ga lapa lela o dutšeng ka go lona
so lebelela lapa le la batho ba fela go shetse wena ka gare ga lapa lele ene le wena batho ba sa go nyaka ge bana ba sa go nyake mmogo le ba gago le ditlogolo kuku o tlo ba motho wa mokuta mang wa e bona gore ke bošaedi so ke kgopela gore abuti make sure gore ge o bala batho ka dijo nke le ba le mama ene mama mosadi wa abuti a dulang le yena e le go Maria o kgethile ke yena o wa morata tša morago fepang bana and then ge e le gore makoti go ne a sa se direng ga botse o se ka nyaka gore abuti ya mogale jwale ka mmatswaletsa mo o dula fase le makoti wa gago o botse makoti ya gago gore ngwana ka ke ya go rata a re dire 1 2 3 nna le wena re basadi mo ba ke banna ba tlogele ba tla pheta tša senna and then le tlo bona go tlo wa gega ene bana ba le ba reng ba sepetse ba kgopišegile ba rakilwe a se phošo gore mama o le motho o mogolo o ye go rela bana gore ke kgopela tshwarelo bana ba ka ge ke bolela so be ke no ba ke tšere ke pelo then wa dula fase wa bolela le bana bale ba tla ba kgona go bua gae bana ba se tšhabe go tla senotlelo e le ge ba tšhaba wena mo bophelong o se ka dumela go ba le pheko la motho ga a swantše go tla ka gare ga lapa la gabo se ka e dumelela nto mokutong dilo tša gago mama gore di loke ke gore o kwane le bana ba gago solanka le sa kwane le bana ba gago tšhelete e ka setle ka gare ga lapa la gago le bana ba gago ba ka se bone gore ba dirang ka tšhelete ene mantšu a le botšaneng ona a boima mme a ka se botse bana mantšu le bona ba ka se go botse mantšu a ba go boditšeng le kgopišane kudu a re nyaka o boela kudu tabeng ya dikgopi so re nyaka go lokiša taba ya lena e loke e be ga botse a bute o tlo kgona neng go tla gae maybe next month ke kgopela next month go ka kry-a tšhelete o tle gae and then ke kgopela kgwedi e ke go ka gola bute mme ge e le gore o tšhaba re go ka mofa tšhelete mo gongwe o tla ya ko batho ba rengwe ya gona ene o tla gae o mo rekele dijo o jike o boele morago o mo tlogele o mo reketse dijo di le gona ka gae kore ke ya go kgopela abuti ebile ke tloga ke kgopela makoti ke kgopela re o tlo tsebe bogadi ba gago ya ke ya go kgopela re o tlo tsebe bogadi ba gago le ge o ka tla wa robala letšatši le le tee wa tla wa kgona go bua ga botse o dutse wa dula fase wa nyaka go tseba re pleke ya mo e jwang wa tla wa nyaka distene mola le mola e tla o tlo tsebe bogadi ba gago o tlo tsebe se e le go gore ga bo monna wa gago se gona o rara go tsebe mo ke ga bo mama mo senotlele ke o tseba ke phela ke tla le maloba le re tlile tšatši le re tlo rerisana le ena wa e o re a batla gae mama re tlile la tlo o ke moremi ba thomile o tla malome ba nyaka thuso ya magadi a batle batho ba le gae batho ba senotlele a nke ba ba bona ba tle gae okay re tsena ke ana o ka fila bjang ge o tsena ka jarateng ka mo ntlong mama ha o eme ka maoto a rena ke a tsamaya ke ya monyanyeng bana sa le re mo emela o buile ka bo past 5 sa le a tswa ya monyanyeng a tsanga a re dumedisa tsanga re no tsena le yena a feta rena ke ya monyanyeng gane mama wena bo ya lenyalong jwang ka gore makoti le mogonyana shiba ba tlile ka ga ebile ke bana ba gago tate moremi batho ba tsene ba ba go botse nnete makoti ka a thophela nakong a bolela nnete ba tsene tate moremi a ke re ke le ka moka moremi a ba nkra ke le mo monyako he ba tsena ke tsweletse ba tsene le ngwana ba tlhotlhola ngwana ba beya ngwana mo fase he ba tlhotlhola mo fase ke re tjo ebile ka molagane tate monyeki ba rile go ne le go latiwa tlhogo ene go latiwa tlhogo ka baka la ro le tlile ka gae ena le tsamaya ka moke ka gae ke tlo bua ka tla ka dula le lena ke ipotse gore me ba tlisitse ngwana re iša ngwana dirapeng a ke ra senka ba tliša ngwana o go letse toropong ngwana o ne go lela toropong na ke ipotse gore bile ba tlisitse ngwana a wa ka ba dumela le nna ke rawa ke tla re e ke bua ke tlo le kra ka magara tla ra bolela fro ra tsoga re ya dirapeng ke kwane le bona a wa ka tsa ebile yana makoti aka o re ompha ngwana ntate mo bore ke mmelege ka thari mo ngwana ola o nthusitse ka ro alla ebile ke botsa batho le kere ka gore ngwana ola o lile ngwana o nke batho ba se ba tsamang ke tsamaile le ngwana a nthuša ngwana le gore ke rwa le ngwana mo ka thari ke tsamaile ngwana a gana alla nkane o re o go thušitše ka go lla o be o sa monyake ga kore ona o thušitše bona ka go lla a šala ngwana la nke ba tsamaile le nna ntate ka kapa nke ba se ba tsamaya batho ba maramma go rena a re kwane o mo leetong la go ya monyanyeng and then bana šiba ba tsena ge bana ba tsena
e be se tshwanelo gore o tlogo o dula fase le bona o ekwa tša ditsela gore ba sepetse jwang before o ka monyanyeng and then wena wa nyaka gore o tlo o bolele le bona go o boa monyanyeng a wa gore ke dirile phoso mo ntate ka dirile phoso ngwana e yona ke gane bana ge ba tlile ka gae o dula le bona fase wa ba butša maphelo ba butša ditsela ka mare o latelwe go ya monyanyeng go ena le gore o kitimele monyanyeng o tlogele go bolela le bana ba tlile ene ka lerato la gore ba tla gae jwale tše dintša ditiro tša gago mmatswale ke tšona tše di rakang bana ba ka mo gae ene o gopole gore ke tlhoke botša batho bantši gore ge o le mokgekolo o bonagala o sa rate makoti a gago gabotse o gapha morwago o mo gapela ko thoko ka gore banna ge re rata basadi ba rena ge nka bona gore mma kapa batho ba gešo ka re ga ba thabele mosadi yaka ke feleletša ke nyaka go tethega ka mosadi yaka ka gore a ke nyake go thubegela ke lapa ka baka la mma a ke nyake go thubegela ke lapa ka baka la dikgaetšedi kapa la family mmatswale ke nyaka gore o be le nnete kore wa tsebela ke tloge ke nyaka gore o be le nnete ya go di feta ka mo e leng gore tše dintša dilo tše o di dirang le wena ge nke be mmatswala go a go dira tšona o be o ka se di rate ka mokgwa o bonagalang o rata ex ya morwago ka gona o bonagala o e rata o ne dinepe tša ditlogolo tša gago ka mo dikgare ga founu wa gago ka moka ga tšona and then sa makoti ya gago o na le sona ke natšo dinepe ka mo founu wa tsebara ke kgopela gore o direng nke o phumule dinepe tše tša makoti ya gago wa kgale ke tlo di phumulang tate ka kapa o di phumule completely because ntwewe e gobatša makoti ya gago momsa ene e gobatša morwago ebile e ya balweša ka baka la gore ge morwago a boa mmerekong makoti a kgona go tšea founu a re bona mmago o beile mang e napile conversation e ya thoma ya dilo tše e leng gore ba tlo fetša ba sa roba le gabotse ka baka la dinepe tše wena o di beileng ka gare ga founu wa gago o swanetše o be proud ka makoti ya gago wo a dulang le morwago e seng wo a ileng a dula le morwago okay tata ka kapa makoti wa ka Maria morwa wa ka o rile a swere ntata ka kapa a mpha lentšu la gore ngaka o e tsamayang e sebaka nna ga se nna makoti a go mathomo ngwana gago ga e o boa a ka se thosa mmona ka gae nka se ntše taba ntata ke bolela ntho ampoditšeng yo go lokile mara a re nyake go gatela morago wa nyakega ka baka la re ge re lokiša re swantse re lebelele gore go diregileng mara ke sa nyaka go bontšha gape gore ge motho a kwatile a ka ntšha lentšu le lefe kapa le lefe le e leng gore le ya mosuta kapa le ka mokgotsofatša go swana le wena ge o be o kgona go ba botša mantšu a bohloko ka go kwata le makoti o kgonne go ntšha mantšu a bohloko ka go kwata le morwago a ka kgona go ntšha mantšu a bohloko ka go kwata tlogela go swarela bana dikgopi mmatswale abuti nkore ke butše makoti le ngwadišitše mokgekolo mo societeng ya society re o founile ra re di society ka rena ka re nna re nagana gore re le ka mo Mamelodi a ke re le di society makoti di police tse lo re a dira rena makoti a re nna le ska bela ntsentsha makoti a re nna le ska bela ntsentsha makoti ase o tsentšitše mmatswala go society nna mmago yena o mo tsentšitše wa belegang wena nkane le sa tsentše batswadi ba lena disoteng ba tlhokofetse ba tlopola le mokole mogekolo gore o re o ne 3 months a sa patele society ga a ka tlhokofala le tlo mmoloka kang lena le sa patele society ene gona ge o nyaka go theeletša mogekolo gare le seke la ntsentšha ge a ka tsoga a tlhokofetse o tlo mmotšiša a tlhokofetse gore o ile re seke ra go tsentšha societeng a ra go tsentšha gape tla ba nyaka go bolokwa motho le o mmoloka ka eng a ke re ne re gopela ID number nna nne ke nyaka di-ID number tsa gore ke ba kentse societeng le bana ba ke nnang le bona ba kgone go tsena societeng mmago rena makoti ashe le nyakeng society se e leng gore
se tlo gona go le cover ka moka goba ge e ka baga le ne society le tsogeng le nyaka society go sasa le tsentšhe mogekolo mo society ka baka la gore ge a ka tsoga a tlhokofetse ke maikarabelo a lena gore a bolokwe mogekolo. A ke re banong o kentsha motho society o nyake ID number ya hae. Mmagorena le feng bana ba ID number? wa e tseba moshimana wa ka aowa mmagorena le feng makoti ya lena ID number? A ba nyake ID number fela ba nyaka copy ya ID. Wa ile sa ba fe di copy? Ntate ka kapa ke Moremi. Ntate Moremi makoti ya ka azanka a nyaka dilotja wa tsore ke rile mo go yena ke rile so sa o rile mo nna ka re ke le toropong a re mo gona ka 500 rand re tla be re go romela yona nako le ba nthumela re di nyaka gore rena o re fe dilo tša society tša senotlelo gore rena re kgone di patela ka banka and then wena tšhelete e re tlo go fang yona e kgone o thuša wena gore se ka kgona go e khatha since ke moemela gore yena o tlo tla January ga kreile offer ya gore a tlo ya society-ing le nna ko mo fa dibuka ka moemela a zanka a etla makoti ya ka Ntate Moremi so ke rile ge ke mmutšha ke re jwale o di bone nomoro tša ntho go rometse tsona ka WhatsApp a re monna a re aowa nna ebile re kreile society sa rena se leng gore tlo se patela toropong ka re aowa go ne bothata mama ya society a ena bothata go sa o tsogo mo romela copy mpotse mo diphoso tša makoti ka moka nko mmotse gore makoti o ria phoso go boitla mo le mo le mo le mo nko mmalle tsona ke motlhalošetše mmalle diphoso tša gage makoti ya ka o dira phoso ka baka la gore o ntshepiša dilo ga o di dire o ntšea ka di-question mark tswela pele mama o ntšea ka di-question mark wa mpotša wa ntshepiša ke a ema ke a leta ke botša batho ba society gore wena o tlo tla ga o tle o njwale ge ke go botša gore dinomoro tša di-society šedi o mpotša ge le gorena o kreile society and then ke dilo tše ntši tšeo ntshepišantše o mpotšang tšona ga o di phethagatše so tshwantše o tshepagatše dilo tša nnete gore ke kgone go go tshepa o be makoti wa nnete ke go fe lerato le e le gore le mathomo o rile o kopana le morwake ka go fa lona nna a senke go go tlhoya makoti ya ka ke go ratile di sa thoma so ke kgopela gore o be nnete o tlogele dilo tše o di dirang nna le wena re kgone go kwana ka dipolelo ge o re ga phethe ditshepišo tše wena a go tshepišang tšona ke tše di jwang mama? ke tša di-society tša gore o ile a re o tlatla mo gae re tle re ye society-ing a tšee dibuka. Number 1 ke society, ya bobedi ke eng? Ya bobedi ke ya gore bona ba tla nthomela tšhelete ya dijo. Ya boraro? Ya boraro a ke sa e gopola. Alright, phoso ke ya society le tšhelete ya dijo. Wa bona re tšere 3 hours re seka taba ye leng gore o nyaka ba lokisha society le tšhelete ya dijo. Wa bona re tšere 3 hours ka mokana ga yona. Okay. Phoso tša abuti ke eng? Phoso tša abuti go se tle gae le go se communicate le nna ka dilo tša nyaka mo di dira. Phoso tša abuti go se tle gae le go se communicate le nna ka dilo tša nyaka go di dira. Le go se boledišane le wena ka tše leng gore o nyaka go di lokisha. Go go kwela. Abuti le makoti le mokwele mama akere? Abuti le makoti ke gopela ka nakonyane e šetšeng le botše mama phoso tša gagwe. Mama di phoso tsa hae. Wa bona ka tšhelete ya dijo. Re le re tlo mo romela. But o a tseba re nna le bana ba ile ga bana income. Ke tsere bana re tsere bana for re mo fokoletse morwana. Ke nyaka diphoso, mpotše diphoso mama. Diphoso tsa hae gore wa bona maragwedi a ka so founela a ka so botse matsogo a ka se le o tlile hae a ka so attend. Phoso tša gagwe ga le founele? Le re tlile gae a re check a re attend ene a sa nka ra tla gae ra tsamaya go le monate. Ge le tlile gae wa le kwatela? Wa re nakong wa re kwatela wa re koba re tsamaya o le re wa lwewa anytime re tlile gae. Okay. And then yena o nyako founa mola kgwedi e fedile always a nyake tšhelete. Alright. Mola le rona re nna le bana ba ile re tshwanetse re ba support. Ke phoso tša mama. Ke phoso tša ba ene a na danki mo dimaka nna ke tshwanetse at least a be le gore mara makoti ya ka o zamile o tsere bana ba ile re a se ba gage. A o itse gore motho wa nne le bana ba ya sekolong sekolo sa mo Mamelodi se a tura. Ye nngwe phoso ko go se leboge? Ko se leboge gore o tshwanetse nna a appreciate ntho e ke irang. And then ye nngwe phoso? Ye nngwe phoso gore
nna e ke thoma o nna le ene ngwana gae nna ke kry le gore ga o nakwano at all ke nna ke thušitseng ngwana gae gore a ye gae ke nna ke ba kwadisitseng gore ngwana a thoma o ya gae ene poso ye nngwe ke gore yena why a tshwanetse a communicate le ex ya ngwana gae ke a tse gore ba communicate phoso engwe ke go bolela le ex ela ba communicate ke a gore ba communicate legatong la gore papa ga hlalane le mmago ngwana and then santse go be le dipoledišano le ngwana o ka kgona go tšea legato la gore wena jwale ka mosadi o bolele le lokiše taba gore ngwana o la supportiwe ngwana wa supportiwa already and then o fela o iša go mo tsošetša gore ngwana o buang o shota eng diaparo le a morekela mma ya dumele a re as long as papa ya nna le mosadi o mongwe a ka se tswa bone ngwana gae a se nna okay mo go ra re molao o tla tsena ka gare ya gore re stope mama gore a setlogolo go bolela le kokwage e tlo re palela gobane a ke re ngwana o la le yena ka mo ke ga koko ke ga kokwage e tlo re bela boima gobane a re seken ralwa le mmago ngwana le ngwana gage ngwana o la ga ile re o nyaka go tla bolele le kokwage ga re a swanela go moganetša a ke nyake bana ba mogalabi wa gago ba tle ba lwe ka lebaka la dintwa tša gago mo gongwe le mmago bana ba la kere mara ke ne nneta gore ka mokana ga lena le le ba bararo le botšane diphoso tšeo ka moka ke kgopela gore le di lokišeng a ke re koko le di kwele diphoso tše ka moka le a re netefaletša gore koko o tlo lokiša tše ba reng o di lokiše wa tshepiša koko ke kgopela ga ka se di lokiše le mmuše mo pitšeng tše kgolo a kere le lena le tshepiša koko gore le ya go lokiša tše koko a reng le di lokiše magagešo nna re leboga kudu ge le kgonne go swarelana re leboga kudu ge le kgonne gore le lokiša ditaba tše ke ya kgopela makoti itla gae a ga lapa la gago tša bogadi ngwanešo di seke di ya go imela koko ge makoti a fetša go fihla mo gae o tšee founele ba le ba bomakoti o ba botse gore mantšwale ke a boletšingbe ke kwatile nna ke ne le ngwana lena mo bole re thabile gore ka kua ba le ba kgopišegileng le bona pelo tša bona di dule gabotse gore ngwana bona o dutse diatleng tše safe akere ke a leboga ke lebogile kudu go boledišana le lena akere magagešo re lebogile kudu ka go rialo malome ka kapa ke lebogiša leloko ye e lego gore e tlile fa e kwane ebile ba swarelane ebile go ba le khutšo ka gare mama se segolo ko gore go no ba bualo mo bophelong re tsamaya re thitšana motho wa gata suka la phoso magagešo a ke e boleleng so beke ye re swaragane kudunyana mo e leng gore re ne dikoša tše pedi ye nngwe e binwa ka mokibelo re bina ga masemola and then ka sontaga re bina ka madubaduba ne ya difounu tše kua ga moremi magagešo ke 079 170 9862 079 170 9862 and then ke kgopela go le botša so bagešo ke kgopela gore ba tlo tlang ga moremi ba tlo fela ba kry-a monna wa bitšwang Mmakola ka lebaka la ge ngaka fela e ba busy ke Dr. Mmakola ke mokgopetše gore a tla fela nthuša mmereko ka kua gae malome ka kapa nna ke leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station ke leboga ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga bagešo thego e le re fang yona ka mehla e ne le maatla kudu ke leboga molli wa rena ke leboga le wena mmogo le the crew ye e leng gore re bereka le yona ke lebogile kudu bagešo difounu tša ngaka ke 079 170 9862 ore le ka ngwalela email mola letlakale la rena la drmoremi3@gmail.com and then ge o re hloka mola difounung o ka founela 060 959 0303 ke lebogile kudu ka go rialo phatlomošo le diatla o a šuta bagešo mošate right motheletšo Motse Community Radio gona fa le gona re kgopela gore balli ba ba nyakang thušo e reng ge le nyaka thušo ge banna ba dipitša ba le founela ba le kry-e ke bone ka mola Facebook go e ba le mokgwa wa hlakahlakano gore story ke se sefe lebaka le legolo re ile ge re santše re te kgomagantšhe le monna o labeng a le gona a le kweleng a bolela ra kry-a ile re a re kgone go mo hwetša and then ra founela ba gae ba re no sa tswile a ba tsebe rokae so ke di-problem tše re gahlanang le tšona ka go rialo bagešo ke re nganqa yeng se atla godimo ga se sengwe ka go rialo malome ka kapa a ke di buše go wena